kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, anya pay lati aramidom si Karante, apay adi ka agdigos. Nasa papay mo Dolores bakit? Apay nga agapura ka. Di mo't imbagak keng ka, adyak kayat timala daw. Si kakit di man. Ada na patag nga ibagak iti kapsat ko. Isong agawaan, tapno da tayo ti kasapaan. Di ibagamtukin kwa na nung sumangpot tayo ijay. Saan nga rod amabalin amang agtidad dumat ibagak keng kwa na? Ay, kita ma. Di ka umut-utang iti kwarta. Amumut asaan tayo pa'y anak kabayad iti utang tayo katakwada. Asino tinang ibagak keng ka nga umutangak? Palagiplaeng bakit? Narigat ti makautang. Nang runa noon pangalaan iti pagbayad. Sa anak nga umutang, agpatulong aklaang keng kwa na. Agasam man manang Monica, dakkel tinagbaliwan ti balayo. Bunga day tati sakripisyo mi nga agasawa ading ko. Nalawa pa'y ti farm yung manang. Kasta talaga no nagagat, kan amo ti may sa atao ti pangus-usaran na iti kwarta na ading ko. Amangan kit dino kayat ti apagadalan ti kaanakan nyo manang. Ha? Baknang kayo mat ni Manong Arnold, kabailan nyo ti mang paadal. Kasaritak pa'y ni Manong yung no anyamot ti maibagana. Madimot ano siya klaang ti agdesisyon. Tapno adamot la ang mga sikaso kada kayo no lumakay kan bumakit kayo Laglagi pa nyo nga awan anak yo manang. Ay nawaw, amo mi matdata. Amo mi nga awan anak mi. San amasapon nga iparupam kada kami. Dagiti laangan kaanakan nyo tinamnamaan nyo ang mga sikaso kada kayo manang. Isong agpanunot kayo anaimbag, narigat ti agbabawi iti udi na. Unay kamatan, Dolores. Anyat pa nagkitam kada kami aya. Awan panunot mi. No kasta nga rod, tulungan nyo dagiti kaanakan nyo. Iti kasta, tulungan da kayong tumot no da kayo ti agkasapulan. Kas nakunak itay, pagsaritaan mi pa'y iti asawa. Panunutan mi pa'y anaimbag day taabanag. Pagtrab-trabahuam itarante. Kas iti sigod manaw, makipaspasadak latta. No adda gayab, makitang danak. Amangan kunak no kayat mukid di tagtrabaho iti farm me. Adda mo trabahador yung manaw. Pumanawan ni Manong Elvis into no mayabulan. Agbirbiro kami iti kasukat na. Kaya't ko amanaw, manutisweldo iti may sabulan. Minimum lata Ngamno kaasin na kat mayat titaray ti negosyo. Nayunak to. Siya kung tialain yung manaw. Kaya't kula unay. Ngamistein ka, no bilang. Ay no, okay lang kanyak manong. Tinapatag, kitadda pagtrabahwak. Ibagak to nga rod ken ni Manang mumuni ka. Tapno saanan nga agbiro kiti sa bali. Nakita akin nasarita na ni Manong Arnold, idi adda tayo ije balayda. Uwan bakit? Anya imbaga na kang kangay. Agtrabahwak iti farm da inton umay abulan bakit? Ay hinawaw, asino tinang ibaga kang kaamabalin mo ti agtrabaho ijay? Desisyon ko mo't, bakit? Agsaludsod ka pa'y matkanyak Di ka agdisdesisyon asi kalaang. Nang runa pa'y kat maditi pa nagsasao ni Manang Monica kanyak itay. Anya timbaga na king kaya. Imbagak laang mat apagadalan na dagiti kaanakan na. Taadumot kwartada. Ng pagpanunutak pa'y kunanaki din. Ay nawaw, apay ngamin nga ipasam ti responsibilidad ta kadagiti anak ta. Narigat kid di amasit ganda di ama ng Monica Bimak nang laang. Kastamot tanti ipakpakita na. Di na panunutan nga awan anak ta. Asinot namnamaan da nga mga sikaso kadakwada nga agasawa no kumapsot dangay. At damot kwartada. Kabailan da timang tangdan iti uray mano a caregiver no kayat da. Hay basta, ibabawim da jay. Ibagam kini Manong Arnold nga adda sa bali a pagtrabahuam. Di mo man kontraan ti planok si ka Dolores. Agtrabaho aki jay, tapno da gastusan dagiti ubing.
Tapno saan tayo amang namnama ititulong ti sa bala tao. Ay saan? Siyak ti masurot. Ibabawim da jay kunakmanan. Agsapol kalaangan iti sabali a pagtrabahwam. Kumusta nga iti birthday ni Manang Mau? Agbabawi ak nga rod anapan anti Tasha. Ay nawaw, apay maut. Wen ata jak magustuhan ti panagsasauday di akabsat ko. Narigat pay kit di amasitgan. Bimak ng laang, kas jay matan ti ugalyen na. Nagpatulong ka kunkwana ay ah. Wen, imbagak apagadalan na ti kaanakan na. Ngam agdwa-dwa ki din. Madlaw adi na kayat. Amang ano sa balay ti panagawat mo iti imbaga na. Talaga kit di nga imot da ah. Di da panunutan adumtang to ti aldaw alumakay kan bumakit da nga agasawa. Asino tinamnamaan da nga mga sikaso kadakwada ngay? Ay si kaki di mabalasan ko. At damot siguro plano da nga agasawa ah. Adan to aldaw dagi nga agasawa kung naktumot. Saan lang amay may sa ti aldaw? Di da mo ti mangibingay iti bindisyon anaawat da. Para makita ah. Urayam ngamin ti ibagada ah. Madimot ngamin noon una am ida kaanakan. Saanin amatuloy ti nagsaritaan ta, Arnold Lakay? Anya nagsaritaan ta bakit? Ti plano ta amang paadal kadagiti kakaanakan ta. Nay, apay ngay. Nagsaritaan ta mo ti may papaniti day ta abanag. Plastik met gayam da di akabsat ko. Tila istoryaan na may papan kadata. Anya? Makapadismaya ti tumulong iti tao akas jay ti galad na. Isut agkasapulan iti tulong, isupay tinatangsit. Kasla na singpot mo ti kabsat mo no makisarsarita kanyak. Ay na agin-agin laang dayjay. Ay, makapaasarket di ah. Di na paymat ngamin urayan ti desisyon ti tao sakbay nga agsao. Anya ti marmaritis na ya. Di ta kano ammo ti mangibingay iti bendisyon a mauawat ta. Ha? Imot ta kano, kat awan mo't anak ta. Awan namnamaan ta ang mga sikaso kada tainton kumapsot ta. Ay, naglukon. Nagadupay ti istorya na kadagiti kakabagyan mi. Nagsakit ti ulok amang pampanunot lakay. Apay matakas ta ti kabsat mo. Jakman amukan ko na. Di na panunutan nga adumat ti sakripisyo ta. Tapnula ang mapasaya at ta tibiyag ta. Imawag ni Manang Monica, kat saan da kano at tumulong. Wen tanadismayada iti naramid mo. Di ka man agsao, akas laamom ti mapaspasamak si Karandi. Asino ti maayatan at tumulong iti tao akas ken ka plastik. Mapan mo kit di marmaritis kadagiti kakabagyan nyo nga imot ti kapsat mo. Naa, Iso aday ta, imbis at tumulong da, hawanen tanadismayada ken ka. no di da kayat ti tumulong, di saan laang. Saan damot anamnamaan nga agtrabaho kay Jay. Nakasarita ko ni Manong Arnold. Ibabawim ko na lang arudan. Awagak ni Manong Arnold. Ibagak nga agsapol kay ti sabali. Tadi mo kayat ti agtrabaho Jay. Ay nawa, nung nasakit tinaka mo kadakwada, di nakiramraman ta trabaho day jay. Siyak ti asawam. Kapsat ko ni Monica. Iso asyak nga ron ti agdesisyon para kang ka. Makamo kamot nga ron ngagtrabaho. Ano ka, Dolores? Apay akas ta tilangam. Ay, agparikutak nga ron, ante. Ay nawaw, anyat pagparparikotam aya. Kwarta ti parikot mi ita. Narigat ti agpadal iti kolehiyo, ante. No saan ko mga minakas jay ti inaramid mo, di tumulong ko matikabsat mo. Di yuman ipalagip day ta, ante. Agraman ni Randy nga asawam, di mo pinalubusan nga agtrabaho iti farm damanang mau. Wen ata imot da mo lang. Ay na, kaanakan, iti kasta nga inaramid mo. Saan adamanang mo tinapukawan, da kayumot laeng iti asawam. Kaya't dagitan naktatag sardeng agiskwela. Ay nawaw, apay nga agsardang dangay. Una, tawanan ka no ti kwarta tayo. Isu nga rod ama kitang tangdan tatapno ada pagadal da. Kasano ko ma, kat kurang ti mait-itid ta akwarta kadakwada. Asino matisan asumadot no kastalaang. Kat, basol ko. Wen, basol mo. Naa, Basol mo. Tano saan ka kumaanak ap-apa.
No saan mo adin na dahil ti plano ng agtrabaho iti farm daman ng Monica? Saan ko mapasamak ti kastoy? Saan tayo kumaparikot ti kwarta? Awan basol ko. Basol daman ang Monica ah. Pang-asim man. Di mo ipulagid iti sabali, taam mong abasol mo med. Siyak gayam ti pabasulan day di a Dolores. Abay, adamanin na pasamak bakit? Parikot da ka nung arud ti kwarta. Awan trabaho daya. Ay, jak man amo. Basol matlaang ni Dolores ah. Di na pinalubusan nila kay na nga agtrabaho iti farm ta idi. Di na ibaga ni Dolores kanyak. Kat adda ka no pagtrabahuan nila kay na. Ay, patpatsim mo ti ibagbaga day di akabsat ko lakay. Nasakit lang tinakam na kanyak. Iso akas di ti naramid na. Imbes ada tayo dagtitinulong. Kasano nga agtitinulong tayo no addamat may sa managing bubukod. Agasam ngay. Nag-out of country gayam dagito yung agasawa. Asino manan bakit? Asino kumapay ngay, tikapsat ko nga imot ah. Ay nawaw, aging ga ka di ita? Kasla di mo mo tirigat ang nagdalanan da, tapno mapasayaad da ti biyag da. Hay basta, kagurak launay dagita at tao. Numadanon ti aldaw nga isuda ti agkasapulan. Di danam naman. Muston, agsardeng kan. Responsibilidad ta timang paadal kadagit anak ta. Kita aman ti ladawan nga impos da. Kabailan da ti aggastos iti dakkel tapno makapasyar da iti abroad. Ngamno siyak ti agpatulong, awan pulos itid da. Saan nga inted ni Manang Monica ti kayat mo? Tadagas dagiti rumrumwar iting iwat mo. Sikat inang dismaya kadakwada. Ramanam day to'y Dolores. Chocolate mo't day tanti Tasha. Alaam tamay sa abar, taramanam. Anyat makunam. Naimas ka day. Naimas, antay. Naggapuan day ti a chocolate. Inted ni Manang mumuni ka. Ah, anya? Nagpasyar da kan lakay na ijay Japan. Kat day tati pasarabo da kanyak. Makapawan ganas mo't antay. Ay na, si kaki di mo. Awan madlaw yu ay antay. Anya kumangay ti madlaw may. No maipapan iti out of country da. At the budget da. Ngam no maipapan kada kami. Uray piso. Awan may tulong da. Ay, mangrugi ka man ako na kung kaanakan. Nabayagan day ta nga isyo. Ag-move on ka kadimutan. Responsibilidad yaw ti mang paadal kadagiti anak yaw. Di yun namnamaan ti kwarta, ti sabali ataaw. Mga alaak samot iti babaunan ta alakay. Si Kaman, Tapno addaman aglaba, agluto kan agdalos matlaang. mabalin na tamat bakit? Uray may salaang ah. Wala kay, may salaang ti alaang. Una, tanapig sa tapay mo. Amok day talakay. May salaang tapno adda katulungak dito'y balay. Un gayam, planok mo ti agnayon iti negosyo. Anya manan a negosyo tinapanunot mo. Poultry farm ko ma. Mabalin mo't lakay. Tapno makaurnong tamulaang. Agurnong ta iti ibayad ta iti caregiver ang mga sikaso kadata. Inton lumakay kan bumakit ta. Tapno awan maibagbaga ti kabsat ko. Isong agmamalas tayo, takas tangamin tig ugalyam. Naa, anyat basol ko aya. Nakitak timpos mo iti Facebook. Ure di mo ibaga. Amuklatan at ikabsat mo, tipat patamaam. Ay nawaw. Awan mat di nakamat ko anagan iti dayjay apos ko kat. Kan may sa shared post laang mat dayjay. Idilit mo day japos mo na eh. Saan man akum kumpormi ti mapampanunot mo nga aramidan? Apay ko mga aramidak ti kayat mo. Kat Facebook ko mat dayjay. Natangsit ka ah. Saan aga po tagul ulimak ni manang mo? Kat kastamat yung ta aramidam. Kitaan ti mapaspasamak iti biyag tayo ita. Da tayo ta agrigrigat. Isuda a pirpirjem ti mayat ti biyag na. Nagapa kayo kanumad kin nila kay Mau. Wan ata nagadumot ti ibagbaga dayjay arande. Agmamalas kami kanuga po iti ugali. Ay wun, nakitak ti impos mo iti Facebook. Dakas ti kasjay kaanakan. Ay nawaw. Siyak pay gaya man ti dakas ita antay.
Agpakumbaba ka ngamin kaanakan. Naglawag asika ti ayan tibid daw. Anya? Kita kat agraman asawam kontraan nakamutan. Jak amo no anyat naknakanday di atao ante. Masiksikuran lakit di dayjay iti aramidam. Ipadas mo ti agpakumbaba ken kontrolem tingiwat mo. Di ka agbalin at arabitab tapno maliklikan ti apa. Naa? Ipadas mo nga aramidan ti imbaga kaanakan. Tapno malaganan kamutlaeng. Kunak tumet. Si kaday tama ng Monica. Dolores, Ni manang met. Di nakadi mailasen. kimutong kamot ngaming. Gagangay na amanang. Gagangay ti kanayon ama is-stress. Sa dino tinagkapwam ngay. Kinasaritak ti anak ti kumarek. Agaplayak kumaababaunan da. Ngam adang maggaya man naala da. Agsapsapol ka iti pagtrabaho. Wan manang. Tapno adagastusan dagiti anak ko. Agsapsapol kami ken lakay ko iti babaunan ading ko. Ken kasapulan ni lakay ko ti agtrabaho iti poultry farm me. No awan pa'y naalayaw. Da kami latan ti alaan nyo manang. Amangan mat no. Awan pagdanagan nyo. Ta sa anak nga agreklamo manang. Talaga laang akasapulan mi ti trabaho ita. Mana, sumurot ka pa nga rod kada kami tamang restaurant tayo. Ituloy tayo ti agsasarita kalpasan ti panangan tayo. Kumusta ngay? Naka-apply ka kadimatlag? Saan lakay? Adda kanumot ta naala da. Nay, kasano nga rudin day tangay? Ngam nakasaritak da manong Arnold kini manang Monica itay. Ay nawa, amangan mo't no inapamanan ida. Saan lakay? Naibaga ni manang ano kayat takano kat agtrabaho ta adwa iti ayanda. Adda mo gayam poultry farm da. Agpaisaw, bakit? Wan lakay. Kaano nga rod amang rugita ngay? Mapantay iti ayanda inton bigat, ta isuro da ti aramiden ta. Okay, masapat nga rod inton bigat. Saan tan asayangan da ito agundaway, bakit? Agyaman kami iti naimas a merienda manang Monica. Awan anyaman na ading ko. Kaya't kumatlaan nga alaan da iti agundaway, tapno akid daw iti pamakawan keng ka manang. Pasensya kan akadag iti dakas anay isawsawang ko. Awan kanyak day jayan. Napakawan na kun manang? Wen, nabayag mo tanday jay. Tinapatag kat naka-Ameris ka. Agyaman aklaunay amanang. Agyaman ak tauray dakasak idi kat inikan na kami kinilakay ko iti trabaho. Aggagat kayo mat ngamin. Tapno mapasaya at yu ti biyagyo. Kan tapno maipaayo dagiti masapsapol dagiti anak yo. Wan manang, kasta ti aramiden mi. Ay nawaw! Kas parentes, responsibilidad tayo nga ipaay ti masapsapol dagiti anak tayo. Isu nga agagat tayo kuma. Saan lang ati mangnamnama iti tulong ti kabagyan tayo ti aramiden tayo. Agagat tayo kitdi, tapno ag progreso ti biag tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nagsweldo kayo ka din, charito lakay. Wan, bakit? Muti nga rodan ti sweldo. Dahito lang ti paduling ko kang kaa. Ay nawaw,
Apay at 3,000 lang. Siyak ti babae. Siyak ti mangibad budget iti kwarta tayo. Ang mga nuinton madamdama kat kumkumpurmi man ti gatangam ditan. Naa, gatangek ano amok akasapulan tayo. Ay, saan? Siya akong ti mangidulin iti dadduma. Itad mo ti buo asweldom kanyak, no? Ang mga nuawan pa'y makalawas kat maibos manain. Ang mumot a construction worker lang ti asawam Adela. Awanin ti ado pa'y asao. Itad mo ti buo asweldom, no di mo kayat nga agapata. Anya? Nakaumay ka mo't Adela anak kaw. Awan aramidan, wano papanan nyo itananang? Awan mo't kit day, apay kuma, ipaawir ko kumati apuyo nanang. Papanamanan aya, adda na patig apag nami itigayim ko nanang. Ay nawao, kita taamangan no pag-shopping mo manan ti sweldo nila kay mo. Nagsweldo da idi kalman ka. Anya kumatidakas na ngay no ag-shopping mo da tao nanang. Siyak mo't ni asawa ni Charito ka. Adda karbangak iti kwarta ti asawak. Wan ngam no saan nyo akasapulan, saan mo kumaagatangan, tapno saan asayang ti kwarta. Alangan mo't agumatangak iti saan mi akasapulan nanang. Ay naanak ko, di mo man naawatan nun ti kayat ko asawan. Mala, mutuyon ti apok, amangan no anya pa'y ti papananda ito'y asaritaan. Good morning, Mari Brenda. Anyat kayat asawan ti kasta apanagisem mo, Mare Adela? Awan aramidam ita, Mare. Apay ko, Mare. Ag-shopping taman mat. Naka-sale da ijay mall ita. Isugayam amayat ti isem mo. Nagsweldo man gaya man nila kay mo. Isu nga adda pag-shopping mo. Un, Mare. Mala, agpilis kanta ag-mall taman mat. Pasensya kan, Mare. Ngam awan mo't pag-shopping ko. Ay, nawaw. Ti sweldo nila kay mo nga eh. Adda sweldo nila kay. Ngam para kadagiti masapsapul mi dayjay, Mare. Saan apang shopping? Ay na, Mare, saan mat adakas ti ag-shopping? Uray sagpaminsan lang. Saan adakes? Ngam awan mo't budget mi, Mare. Okay. Sige, agpatuloy ak nga rudan. No di mo kaya ti sumurot kanyak, Mare. Inton maminsan tun agan anad ka, Mare. At dapat gayam ti apo ko ta dito'y balay, Mary, bakat? Impaaw-awir ni Adela, lakay. Ay nawaw, sa di naman tinapananday diyang Adela aya. Tsaka mo lakay. Amangan no ag-shopping manen Ag-shopping? Amumot day di atao. Kas labak nang no makaigam iti kwarta. Pag-shopping naman ang tisweldo nila kay na. Siguro Ay, tsaka mo lakay. Talaga na itang anak mo. Ipagarup ng samot a CEO, ti asawa na. Narigat mo't nga ruda kasarsarita. Lukas tangad da maibagakan kwa na. Agkalintagan pa'y lang aming. Di mo't maasyan kin lakay na. Amo na anarigat ti trabaho dagiti construction worker. Ngam tila da paggasgastosan na. Anyaman dagiti nyawid mo? Ginatang ko abado tayo lakay. Ay nawa, nag-shopping ka man ay. Tapno adamot baro akawas tayo Si kakit di mo. Oo na yan, bakit? Imbes nga urnungan ti kwarta tayo. Di ka madanagan, ta 50% off dagita lakay. Nakatipid tayo. Patsimad dahi ta 50% off. Nakasale da nga road. Sa anak mo't agumatangkit no awan discount. 50% off kunada ngam nanginalat tamay. Ipadas mo man kit di dagitoy, no umanay mo laang kan ka. Saan Apa yun? Kukuha mo dagita ginagatang mo. Makapasakit kamot itirik na. Kasano ko mga isuot ko dagitoy, kat ginatang ko nga rod aparakan ka. Ilagat gatangam, kat manulaang mo ti suswildwak iti makalawas. Makimisa ka itawon, no? Makimisa ka, anya kumapay. Kasta tibado, makimisa. Adda ka di parikot, nailabamot da ito Apay ngamin adi mo kayat nga isuot ti ginatang ko abadom. Saan ko kasapulan da jay? Di ka pa'y agyaman ta na panunot ko ti gimatang iti paraken ka. Ay na bakit, sayang laang ti kwarta iti kastang aramidam. Ay nawaw,
Iso nga rod nga isuot mo, tapno saan asayang ti kwarta nga ingatang ko. Dayta ti jacket yan ka. Naggastos ka kat kaslabak nang ka. Tapno ibagakken ka. Uray saan tayo abak nang, kabailan tayo ti gumatang iti baro abado tayo anya. Di mo ngamin napada si trabaho. Iso analakalaan king ka ti mangigastos iti kwarta. Anya? Di mo ipilit ti kahit mo. Taday ito'y ti kahit ko nga isuot. Hay, makamu ka man langan. Nagrigat ka kasarsarita. Addaman madlaw ko kada kayong agasawa, Mari Adela. Anya day tamadlaw mo, Mari Brenda. Kasla saan kayong agsarsarita kinila kay mo, Mari? Nagapa kayo kade? Uwan, Mari. Nasakit tinakam na kanya. Ay nawaw, apay kanumot, Mari. Uwan tagimatangak iti baro abado mi. Isumot lagayam, ah. Kita ti ginatang ko, Mari. Oh. Bagay ko, saan na ya? Bagay mo, ngam no saan nga imanugot nila kay mo, di kalata ko man gimatang, Mare. Imut kit di day je acharito. Ay na, Mare, nuda tayo amarigrigat, masapul nga agtipid tayo. Nang runak at simple atao mat tinaasawa tayo. Saan a CEO? Mapan kami iti ayandana ng italakay. Apay, Jay. Awan mat kit de. Sarungkaran milaang mat ida. Anya nga oras ti panagawid yo. Malum to siguro lakay. Di kay marabyan ha. Awan trabaho mi ita. Awan, aginanak pa lang. Apay ka day. Amangan no adda mangi deliver iti parcel ko itang aldaw. Parcel. Adda in order ko iti online. Pakireceive mo tulatan no umay da i-deliver. Anya? Ay nawa. Anya man ti in-order mo ya. Basta ka sa pulak day jay. May salaang magkit di. Sige, tagrubot kami. Makaamu ka matan dito'y balay, ah? Ay, oo na yan. Sak manggaya man ti pagbayadan na. Kasangay yugayam inton umay alawas tatang. Wan mat nga men, adila anak ka. Anyat plano yung ay. Agluto tayo iti pansit. Kan agparty tayo iti native amanok. Ay nawaw, day talaang tatang. Wala, tawan mat budget tayo. Da kamin kini Charito ti makaamu iti lechon baboy, tatang. Ay, ne, sana anak ko. Espesyal nga aldaw yu day jay. Masapol nga espesyal mat ati pagsasangwan tayo. Wala, ngamrakal mat ti gastos no gumatang kayo iti lechon baboy. Kaibagbagak laeng, ada kamin kini Charito ti makaamu. Pangalaan ko manila kayo mo iti kwarta. Kat makitagtagad lang mat. Adda kwarta na day jay tatang. Awan pagdanagan nyo. Ay, kita ma. Di ka agin babak lang ta saan asi o ta asawam adela anak ko. Noan niya ti imbaga, takderak tatang. Da kamin kinila kay ko ti makaamu iti lechon baboy apag sasangwan tayo inton birthday yo. Anya jay lechon baboy amang mangag ko, adela anak ko. Lechon baboy para iti kasangay ni tatang nanang. Ay nawaw, di mo ibaga gumatang ka iti lechon baboy. Iso ti planok nanang. Ay, di ka man nagar-aramay danak ko. Awan mo't siguro ti dakes di ta nanang. Ipalagip ko laeng construction worker ti asawam. Saan a CEO? Amok matay ta nanang. Oh, amumot lagayam. Apay asaan ka nga agtipid. Nanang, maminsan laeng mat iti makatawon nga ag-birthday ni tatang. Ti native amanok ti parchen tayo. Iti anya agapong aggastos kayo iti dakkal para lang iti lechon babaw. Apay, dagiti laeng kadibak ng atat tao te. Ay sosarakaw, demon ikalintigan ti kinagastaduram kuna manag. Rombang na laeng agbalin tayo a praktikal. Nanang, napagsaritaan min kini tatang ti may papan iti lechon baboy. Pasensya kan, Amare. Busy ak ngamin itay. Okay laeng, Mari Brenda. Si kakit di mo. Anyat gagaram, Mare. Salud-sudak ko man, no adala ko ti kabsat mo a lechon baboy, Mare. Lechon baboy. Wen, Mare, para iti kasangay ni tatang ko. Mano nga tatikas jay? Depende iti size na, Amare. Mano ti kalakaan, Mare? Adda 10,000. Ngam saan adakkel Okay lang, Mare. Basta adda. Para mo't kinitatang. Adda kwartam aya.
Adda sweldo nila kay kumare. Anya? Kasangay ni tatang inton umay alawas lakay. Kat, Imbagak adda tati makaamo iti lechon na pagsasangwan tayo. manutilit yun manok itaya. Saan a lechon manok ti inkarik kadakwada? Anya nga rod. Buo a lechon baboy lakay. Anya? Di bali tama minsan laeng met iti makatawon. Ay sus, matalimo daw ako ni tikas tayo mapaspasamak. Sa anak pail anak ka move on iti dayta ang parcel mo. Ita, adda man ang paggastusan tayo. Nagkariak nga rod kini tatang. 10K laeng mo lakay. Makapa-stress ka, Adela. Kas kalabak nang iti kas tangararamidan. Amom lang arudan la siya klang tagtrabaho para iti pamilyata. Gastos ka ba lang matagastos? Naan ano ka manong charito? Kaslada na ka-stressam. May stress sa klaw na ita asawak. Apay ni Mari Adela. Takayat na gumatang kami iti lechon para iti kasangay ni tatang. Naimbag kumaan lechon manok. Saan tabuo lechon baboy kanupay? Aywon, nagsaludsod kanyak idi napalabas ng aldaw. Naglablabasan da jak tao. Feeling asawa ti CEO naggasgastos. Day tama ti Jack kayat iti kumarek. Di na amo ti agtipid. Talaga makapa-stress ti kasta nga asawa manong. Launay Nukwa manong, kontra ang ngamen. Tapno di na panunutan, ahusto lang ti kasta nga aramiden na. Kita amot Mari Adela. Ay nawaw. Anya ti kayat mo asawan, Mari Brenda? Di ka aglablabes, Mare. Anya? Numakit-kitak nila kay mo, kat madlaw ang masiksikuran. Nagistorya man ang tiloko kan kanya. Uray saan nga agistorya nila kay mo, kat madlaw ko, Mare. Sursuruam nga minti agtipid Di ka ag-feeling asawa ti CEO, Mare. Feeling asawa ti CEO nga ibagbagam mo. Wen ata kaslabak nang ka. Kumkumpurmi ama pampanunot mo apaggastusan. Anya kumaita, kat kwartamot nila kay kuday jay. Asino tinang ibagakan ka nga istoryaan na kini Mari Brenda si Kacharito, Sinong batak lang ti saludsod na, bakit? No di mo kayat agastusan ti kasangay ni tatang. O di saan laang, nakaimimot kalaunay mo. Kontrole mamatang iwat mo, ta nakaturog ti ubeng. Makaparurod kayo mat. Feeling asawa ti CEO kun kunakit din ti kumari kanya. May parbang ayamat ti kasjay. Agtipid ka kumama ngamin, bakit? Maminsan pa'y nga agistorya ka kin ni Mari Brenda makita. Saanan amatuloy ti lechon baboy nanang, tatang. Okay lang, mat anak ko. Adamo native a manok. Isupay laang ti parchen tayo Makapaasar to mga mindaya at charito. Di mo pabasulan nila kay mo, anak ko. Kasano, kat imimutan da kayo mat adadakkel ko. Ay na anak ko, maawatan tayo takas jay mati trabaho na. Narigat nga tati makikonstruksyon. Dahil ta kumati panunutem, anak ko. Kaasyam, ta asawam. Naimbaglaangan, tanasalaw ka dito'y dalan, charito anak ko. Ada ka di masapol yun, nanang. Umay kayon to, ano kasangay ni tatang yaw? Makitan to man, nanang. Ay saan umay kayo, tapno kumpleto tayo. Aglangan ka pa ilaang iti trabaho. Uy, nanang. Di ka madanagan, tawan sakit tinakamikan ka. No may papan iti lechon baboy, kapanunutan ni Adela dayjay. Saan kami adumaw dawat iti anyaman para iti birthday ni tatang yaw? Amok mo't kit di dayta, nanang. Nasaya at mat nga raw no kasta. Amangan no sabali manen ti imbagbaga ti anak kukun ka. Lechon manok lang, ti kabalak agatangin, nanang. Ay saanen, ado ti native a manok me, isok ti parchen tayo. Makitam, tilangan nila kay mo, Adela, anak ko. Sa anak abulsek, tapno jak makita tatang. Ay, nawaw. Makikita mo't gayam ka. Apay, adi mo kaasyan ti asawa. Anya manen ti kayat yung asawan aya? Agtipid ka, anak ko. Saan kat aday ta aggastos ti paglaingam? Kitam nila kay mo. Kimutungan iti katatrabaho na. Basol ko nga rod no kimutong tatang.
Ti kayat ko asawan, kat ikam iti importansya ti kwarta nga iyaw-awat na kin ka. I-budget mo ang saya ti kwarta yaw. Saan mo agastusin ka nagiti bambanag ngawan ka sa iskan na? Ah? No kayat mo ang makaunong kayo nga agasawa. Agbalin ka a responsable anak ko. Aramidam ti maiparbang. Maiparbeng nga rod asar saritaan nak iti kumarek. Sika ti ayan ti bidyo. Iso asi ka nga rutag pa kumbaba anak ko. Kaasyam ka din nila kayo mo kunak manan. Anya? No da iyawat na akwartaking ka. Urnungam. No kabailam tag negosyo. Pagpuunam kit ti kwarta nga impadulin na kang ka. Laglagi pam asan atong galbiag. Kat napigsa nila kay mo ngagtrabaho iti construction. Lakay, awan ka diti pangusaram iti tangdan mo? Awan pa'y mutkit de. Apay ka de. Adda ko mapangusarak. No manugot ka Anyaman tigatang maya. Pagpuunak lakay. Ha? Agnegosyo ka? Wen, igatang ko iti wagwag nga ilako. Isupay mo't ano adda maganan siya. Itaman pa'y napanunot mo ti kasta. Husto tinaibagan ni tatang kanyak. Saan atong palbiag kat makatrabaho ka iti konstruksyon. Iso nga itapay laeng akabailam, agurnong tayon. Pasensyakan ka dagiti na isawsawang ko kan ka alakay. Siyak ti ayan ti bidot. Nagbalinak agastadura. Ay na, agyaman aklaunay. Tanakamiris ka matlangan, bakit? Lukas ta kumakanayon, di awang kuman, di pagsakitan ti ulo. Ay nawaw! Ikam iti importansya ti kwartaan nagrigatan ti asawam. Di mo gastusan iti awan kas-uskan na abambanag. Urnungam kit di para iti napintas a masakbayan ti pamilyayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kat, sa dino ngayon ti ayan ni Jobert itamare matet. Nagawid iji balay da amare. Naimbag ano bagbagaan ni nanang na. Ay na mare, uray anyat arami din ni Jobert. Imposible abagbagaan ni nanang na dayjay. Ay nawaw, kasano nga rudan da ita? Uray saanan nga agpakpakita kada kami mare. Sapay adda anak yu. Siya kunti makaamoy ti anak me. Isumutla ang asaan ang makadesisyon ni Robert iti bukod na. Masapol nga adda ni nanang na. Ibagam ata agsustento latta. Pangalaan na kuma iti sustinto na, katawan mo nga rod trabaho na mare. Useless dayjay alalaki. No kaano met nga addan anak yu, si madot met. Nagagat met dayjay idi awan pay anak yu. Pamarang na lang dayjay mare. Agin gagagat tapno laang saan ko apanawan. Dito'y balayo mo't gaya, mainti pagnanaidan ni Jobert kabagays. Makabulan na dito yan kabagays. Ay nawaw, apay mo't apinanawan na ta ginana kabagays. Una, tanakang yung ngiwat kano ni bakit na. Anya, Isumat ti istorya ti kaanakam kanya. amangan mo't no day naramid na saan ang nagustuhan ni bakit na. Ay, jakam mo kabagays. Sana kun nga interesado no may papan iti day taabanag. Ibagam iti anak mo, taagawid iti ayan ti aginana. No dadida nagkinawatan nga agasawa.
Maala pa'y dayta, itinasaya at asalitaan. Ay, sana kaya ti anak ko ti agawid ijay kabagays. Kasta nga rudain, panawan na ta ginana. Si kakit dimot kabagis. Natural. Agawid dito'y balay tasyak ti inana. Asino ay ati pagkamangan dagiti anak tayo no adda parikot da. Da tayo adadakkel da. Sana ya? Happy Mother's Day, Mari Matet. Agyamanak, Mare. Nakitak ti shared post mo iti Facebook. May papan iti useless nga asawa. Para kadagiti amma, adida amot responsibilidad da dayjay, Mare. Ang mga numapasagidan ti katugang Mare. At damoten kenkwa na amare. Numapasagidan, kayat asawan dayta para kadakwada dayjay a post. Sa bagay, pudnumatkit di ti caption mo. Narigat nga agpayso ti maadaan iti asawa. Adi nakabailan ti agdesisyon iti bukod na. Ken, sadot pay. Useless ken sakit ti ulo ti ipaay ti tao akasta Mare. At least ita apim manaw, awanan pagsakitan ti ulok, Mare. Madlaw kong arod Mare. Medyo limukmag ka. Ken blooming ka ita. Wen ata makarelax tamet, uray kaskasano, Mare. Saan da kayo akinuntak ti pamilya ni Jobert? Lumanabas da nga agi na dito'y balay idi na minsan ka. Saan apulos, Mare? Awan bibi ang dagijay kada kami, iti anak ko. Nakita yu ti shared post ni Matet, nanang. Ay nawaw. Anya shared post na anak ka. I-search yu tinagan na, tapno makita yu, nanang. Diyak maguston ti kapsyon na akas jaya. Madlaw ada tao ti paspasagitan na. Kita man ti ibagbaga manakaw. Mabitlaang ti search ko, nanang. Kumporme mo ti ipupos da ya babae. Dahita nga rod, nanang. Ibabay na pa yun da tao. Kunamlan asino a perfecto mo. At dahita, nanang. Basahin nyo ti kapsyon na. Nariga ti maaddaan iti useless nga asawa nga awan sarili a desisyon na. Ken awan plano na para iti pamilya na. Ay nawaw, apay kastamot ti ipupos da ya babae. Aguray ka man tagkomenta kiti post na. Marmaruam dahita Hello, Matet. Anyat masapul yu, antay. I-delete mo man da nga in-post mo. Anyat ko na yu, antay. Saan kay amangag? I-delete mo da in-post mo. No di mo kayat amapanak di tabalaya. Ay nawaw, saan apara kada kayo dayjay apos, antay? Para iti anak yu dayjay. Talaga adi kag pangpanunutan niya. Tasyak pa'y, ti saan nga pampanunot ita? Ha? Pudno mo. Ay na, antay. Dayta anak yu ti ayan ti parikot. Apay ngamin nga apektado kayo, aya. Natural. Siyak tinana. Asinaw tinamnamaam apagpatulungan ki anak aya. Siyempre, kadagi tinaganak da. At dan iti husto nga edad ti anak yu, antay. Bagbagan nyo kiti ngamin, tapno urnusan na matan ti biyag na. Di nakisuraw si kamatay. I-delete mo da apos mo. No di mo mat kayat nga ipos ka. Ha? Saan asyak ti kalabanaw? In-post na kati katugang Mare. In-screenshot na ti post mo iti Facebook. Nakitak nga rod dayjay, Mare. Nagturad matan da katugangam. Na-trigger manen iso akasta. Saan nga agpaabak dayjay, Mare? Asino kumangamin ti pagpatulungan dagiti anak no adda parikot da. Dagiti dadakkel da. Kun nakit din iti post na. Adda nag-comment, Mare. Awan pa'y Mare. Intun madamdama pa'y siguro. Apay ngamin akanunungan na tibidot ti anak na. Siyak pa'y kit di tipos na. Wan nga rod imbes ada kayo lang kini Jobert ti adda din na nagkinaawatan. Nainayon kit din ti katugangam. Pabida mo't amay saa. Ay, anyan ti kasta Mare. Agmamalas ka mo't. Malas ka iti asawa. Malas manin iti katugangan. Imawag nga rod ni nanang na kanya. Kaya't da nga idilit ko timpus ko. Imawag pa'y gayam kan ka. Apektado dalaunay iso akasta Mare. Para makita ano asino ti maibabain. Ipagaruk da siguro akabutong ko ida. No idi kat nagululi makak saanan ita, Mare.
Apay nga impos mo ti manugang mo si ka, Lolita. Wan tagin tuturod day ang manugang ko, kabagays. Agul uli magtupay ni Jobert. Day tangarog, agul ulimag ni Jubert. Iso anaturod day jay amatay. Ay nawaw. Ang mga nagul uli ni Jobert. Ngamen, amuna nga adabot lang bidot na. Di mo latan pakibiyangan tar aramidag para iti anak ka. Asino ko matipagpatulungan dagiti anak no adda parikot da. Dagiti dadakkel da. Kung kulang pa itipos mo. Pudnumag kabagays. No adda parikaut dagiti anak tayo. Kat masapul at tulungan tayo ida. Kiss to kiss basis, ako nada kabagis. No kasta nga apat agasawa, saan tayo na makibiyang? Ha? No kasta ti kapanunutam sa bali akmed kabagays. Tulungak ati anak ko, aginggat kabaulak. Di mo ka din nabasa ti comment na itipos mo kabagis? Mamas boy ka no tanak mo. Chika mate, konsentidor ka nga ina. Ha? Panunutan da no anya ti kayat da panunutan. Awan bibiyang ka. Agsarita taman ka na kan Jobert. May papanitan niya ang kalaryong. May papan iti parikot yung agasawa. Hindi pa'y akayat ka makasarita. Ngamdak kayat amang ngagninanang mo ti bagakin ka. Ta sigurado akong train naman ay. Anya ti bagayo ay ang angkal. Di ka kumaagdipindar iti inam ka anakan. Anya kaya't yung asawan. Agdesisyon ka iti bukod mo. No adda parikot mo, sulbarem asikalaeng. Madingamin no makibiyang ni nanang mo. Kat apamot day ta tagasawa. Ni angkal mo't inakmot day jay. San adakris nagpatulong akin kwa na? Anya. Kasta timbaga ni Uncle mo kan ka? Wala nang. Ay nawaw, talaga ang manakibiyang dayja at tao Masarak nga rod nanang. Ay, di mo patpat yun ni Uncle mo. Tawan ammo dayja at tao. Uy nanang. Anya ko mga minti ammo na no may papan iti kakastoy abanag kat awan met anak na. Awan manugang na. Nakunayo pa'y nanang. Nagsasaw. Kunamlan asino. No adda ibagbaga na kan ka. Di mo latan ni kaskaso. May samot dayjay asaan amakaw awat, ha? Nakita ka nagturong ni Kapitan Ijay Balay yung itay bigat, Mari Mate. Napan ijay balay mare. Ada napatag nga imbaga na kanya. Anya ti imbaga na, Mare? Nagreklamo ka no ti katugangat. Anya? Pudno day ta mare. Ay nawaw. Talaga nga inaramid na ti impose na iti Facebook nga agkita kayo ijay barangay hall. Uwan mare. Agsasarita kami kano inton Martes. Ay, una yun day ta akatugangam. Kasano amasuruan jay anak na, nukas ta ti aramid na. Isumatan ti makiap-apakan ka. Kaslaawan nga rod panunot na. Inap-apa na kalangaruden iti social media. Ipabarangay na kapay. Para makita mare. Ipagarup na siguro. Akabuteng ko ida. Di na pampanunutan asikat ti aggas-gastos para iti anak yu kini Jobert nga apo na. Ha? Awan mo't ngamin bibiyang na dayjay iti apo ko na mare. Ay, nagmalas matan ti kasta, Mare. Malas ka iti asawa. Malas ka manin iti katugangan. Double kill, Mare. Lolita, o sarang mamita utak mo. Ah, no imay ka ditaw, tapno umay nakapaan. Nasaysaya at no agawid kalaangan, kabagays. Pudno ka di tinadamag ka. Impabarangay mo ti manugang mo. Wan, pudno day ta. Adda ka di parikaw. Tasika pala ang dagdemanda. Una, tap-apaan nakit din iti Facebook. Kasano, katpos kamot ngamin apos. Kadsi ka, apay aman nakibiyang kalaunay mag... Agpadpada kayong agina. Ha, protektarak ni Jobert kaanak ko day jay. Jack amo ka da kayong agina. Ibirbirok yun ti pakaibabay na niyaw. Agkape ka, Jobert, anak kaw. Agyaman naklawan ni nanang. Mapantay di barangay hall ita, Apa'y jay? Ay nawaw, di mo't imbagakan ka nga idimandak ni bakit mau. Itang agsasarita tayo nanang? Wan, tapno agbuteng manday di ababae. Ha, nakatangtang sitlaunay ka. Mala, mapantayo man. Kita ka no saan nga agbainday jay kini kapitan. Ha, para makita
no pagpatinggaan ti kinaturod na. Alao kun ti anak ko, Marisali. Nakaturog ti anak mo, Mare. Sige, agtugaw ka pa'y, tagistorya taman. Agyaman naklaunay taadda ka na ayat at tumultulong kanyak, Mare. Gapo ta tinulungan dakmet dagiti dadakkel mo, idi si bibiyag dapay. Oh, kumusta nga'y gayam ti lakad mo? Nasaya at mat, Mare. Anya nga'y tinagsasaritaan nyo. Isuda ti nakangeg kini Kapitan, Mare. Ha? Agpaiso, Mare? Wan, Mare. Binagbagaan ida ni Kapitan. Naibagapay ni Kapitan amang ted iti sustento ni Jobert. Ay, nasaya at nga rod ano isuda tinasermonan. Di da ngamin aklunan ti biddot dakot, Mare. Pudno ka day, sinirmunan da kayo ni Kapitan. Anya ko matibibiyang mo. Da kayo tinagreklamo, ngam da kayo tinasermunan. Anya nagasatyo. Saan lang amay may sa ti aldaw? Addan to aldaw day di amatay. Ay na, kabagis. Agnakam ka kumamiteng. Sana may parbang ang makiap-apa ka iti manugang mo. Sana may parbang? Kano yung babain da kami nga agi na ijay barangay hall itay? Apay manin apabasulim ti manugang mo. Kat desisyon mo matagreklamo. Basta, kagurak launay day di babae. Amom kabagis, kamalingamin ti kasta ka panunutam. Ni Jobert nga anak mo ti lalaki. Iso ti padre ti pamilya. Iso arumbang lang agpakalalaki da itoy. Bayam nga desisyon iti bukod na. Kag, anya nga ro ti serserbik nga ina, no saan ko atulungan ti anak kaw? Tulungan latay da, ano kasapulan da ti tulong baw. Ngem no kasta nga dala ang di da nagkinawatan nga gasawa. Ibagam apagsaritaan da adwa. Di kan makibiyang kabagis. Adda dito yan amin amurang mo. Ha? Ay na mo. Anyat ketlo asawa na nang. Agawid kan ija balayaw. Ha? Api apagawidin na kijay ngay. Una, tapno makapagsarita kayo kani bakag mo. Ni nanang mit. Apaan nakladya sigurado. Agkid daw ka iti pamakawan na. Si kalatan ti agpakumbaba anak ko. Diyak kayatin ti makibiyang iti apa yung agasawa. Di naktulungan nanang. Adda aklaang iti malikodam. Tumulungak no talaga ka sa pulan. Ngam no may papan iti apa yung agasawa. Sana ang anak ko. Anya? Kunaklakit din o asino ti bisitak. Si Kamagayam Jobert. Wen bakit? Nagawid akon. Ay nawaw, asino tinangibagakang kang agawid kapay lang ditoy. Asino tinangibagakang kang adda karbangam iti daytoy abalay. Sorry bakit? Pakawanan na kuma. Agawid kay di balayo. Pimanaw ka nga rudan, agsubli kapay lang manan. Anya? Diyak kaya't amakita ti panagrupropam ditoy Bakit? Saan mo't kumakasta Agsubli kay ti ayan ti inam kunak. Narigatan. Amang ano adamanan pagapaan ta kat matrigger ni nanang mo. Amang ano ipus na ti rupak iti Facebook. Weno saan? Amang ano ipabarangay nakmanan. Please mo ito na bakit? Hay, nakapangedeng akon. Kat saanan nga agbaliw dayta. Saan kan welcome iti daytoy abalay. Nay, apay ang nagsubli ka, Jupert. Sana ka nun awil kami dyan, nanang. Anya? Kagura nak ti asawak. Na, kasano nga rudin dayta? Diyan ka mo, nanang. No ipilit ko tag na di jay. Amangan no ibaganang agraramanak. Nang runak at balay dagiti dadakkel na day jay. Imbagam kumakan kwa na, asikat ti legal nga asawa. Kagura nak nga ron, nanang. Uraan niya ti bagbagak. Saan adumngag ni matet kanyak. Nakababain lang ka dagiti karoba. No kasta, isina nakangarutan? Siguro, nanang. Kasta unay nga ungat na kanyak. Ay saan amabalinti kasta Anya pa'y nga ron ngay. Kit nakapangedeng ti asawak, nanang. Kunakman no nagawid ni Jobert ije balayda. Saan ka nung arud a welcome ijay kabagays? Ay nawa, adyat kahit mo asawan kabagis. Isinadamutan ti kaanakam kabagays. Dayta kami kahit. Basol ko nga raw. Basol mo Oh, dagduma mapabasol. Darasodos kan tumit kaming. Anya? No saan mo kumanga inap-apat ti manugang mo? Saan na kumaapanawan ti anak mo?
Adamo laang basol ni Matet, kabagis. Ngam oran niya pa'y taramidam. Si katiga pula no apay ang nagsinada. Si kati makagapo no apay asan akayat ni Matet nga gawid ni Jobert Ijay. Si kamit lang tinang dadahil iti pamilya ti anak mo. Ay agtanang kamanmut kabagis. Ni Jobert Mike, saan nga agpampanunot? Talaga nga ginakayaw. Like mother, like son. Agbalbaliw kayo manadwa. Di yu ibabain ti pamilya tayo. Ay nawaw! Kas naganak, datayo kumati tumulong kan mang salaknib kadagiti anak tayo. Ngamkit di, amuan tayo kumati limitasyon. Amangan ngamin no ti ipagarup tayo atulong kadakwada, kat isugaya man ti pakadadaelan ti pamilya a binukalda. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Simbang pat ka maggayaman, bakit? Kasangsangput ko laang lakay. Nagatang mo ka di mo't laang tigagaram iti sentro? Un lakay, kumpleto. Nasayat man no kasta. Tapnosan ka nga agsubli-subli di sentro. Sayang tiplete. Ngimina pa'y samot tiplete ita. Ngimina tanangina pa'y mati krudo. Ngumina amin nun. Ngum ti sweldo tayo. Saan mo't naman ayunan? Naimbag ko nam nakalibre ak itay. Agpaiso? Wun, Asino tinangilibre kang gangay? secret. Ay nawang. Adayamot kasta. Basta nakalibre ak itiplete itay lakay. Awan na gastos ko, uray piso. Ngay, apay ngay. Kasla kurang mati koleksyon ka. Napuno mati lugan itay. Wanaw, at dangatasan ang nagbayad kadagiti pasahero. Ay, ato yun tigat-gatangam a soft drinks, kabsat. Ay, nawaw. Apay ngay. Kasla na unag mo ti pampanunutin na. Di mo't sumumbat. Ay, ulitek manin ti imbagak. Ay, kabsat, ato yun ti soft drinks agat gatangam. Agyaman na klaon ay kapsat. At dansamot parikot mau. Dangarod kapsat. Italaan adlaw ko akurang ti koleksyon ka. Sapay agbayad ak iti boundary ita. Ay, nawaw. Ang mga nuadda saan ang nagbayad, kabsat. Day tangarod kapsat. Gakmetin na si putan no asino. Sayang mo. Uray may salaang ti saan ang nagplitay. Dakkel aba nagdayjay. Nang runa kat adayumot dito'y lugar tayaw. Wingarod. Isupay ko maamaigatang iti pang kusina. Inton sumarunaw, si putam kabsat. Lugi ka ano saan da nga agbayad. Nang runa pa'y kat nanginalattamot ti krudaw. At dapay boundary anasken abayadam. Agpasentro kami kan pare Jose ita bakit? Sapay adamot gagarak ijay sentro ita. Agpasentro ka nga rudmanan. Wen lakay. Sikalat nga rudan tagpasentro. Ilistak dagiti katangag kuma. Kasi kapay lang ti makaam mo agumatang. Wenen tapno makatipid tamat laang. Anya nga oras nga grubot ka? Agdigo sa klabiit. Mapan ko man idrap dagiti order da kanya. Naurnong man nga minun. Awagak nga rud ni pare Jose.
Ibagak asa anak a matulong agpasentro tadda kamatan. Wen lakay. Ilistam laang no anya tigatangag tapno amok. Makatipid na no siyak tagpasentro. Adda nakatugaw iti abay mo, Mari Ame. Awan, Mari Janice. Dito yak nga rudin nga agtugaw. Sige laang. Anya nga oras ti rubat tayo. 2:00 ka no. Ngam numapon no adagos tilugan, masapsapa tayo. Bareng mapuno adagos iti kasta makaawid tayo. Tapno saan tayo amarabyan. Wen nga rod, isupay mat ti malpas at trabaho. Ni, kasla agtudo manang. Minalumat nga minan no agtudo. Mangrugin ti rainy season. Ay, pitak man nga rudin ati pagnaan. Wen nga rod sapay saan asimentado ti kalsada nga agturong iti ayan tayo. Amo pa'y no kaano nga ilepas daday jay afot ta. Nadlaw da nga ta sa anak pa'y anak kabayan. Tinasayaan. Aguli makaklatan dito Di bali taado kami mat anaglugan. Sino pa itisan anak kabayad dita? Nakabayad kaming tato. Si Kangay Mari Janice, Jack pa'y nakita nagbayad ka. Anyat ko ng Mari Ame. Agbayad kan Mare, dandani tayon sumangpet. Agbayad kan tapno malpasen. Agsingsingiran ni Tata Sabado. Ayun. Apay day jay. Nalipatak mo tin. Tata. Manutiplete ita. 150 pesos laeng nakaong. Adto'y tibayad ko, tata. Agyaman naklaunay nakaong. Makapasurumot dahito ang Mari Ami. Kontrabida na unay met. Imbes ang maka 1, 2, 3 mandataon. Awanan tanabuking metin. Di ka agkusilap akasta Mari Janice. Impalagip ko laang mati pamasahe. Kompleto timpagatang kuken ka, Ami anak kaw. Wan nanang, at to'y ti resibo. Awatan nyo. Ay na, agyaman naklaunay anak kaw. Naimbaglaangan tada ka nga ibabaon ko. Awan anyaman na nanang. Aywun gayam, ni tatam asabado ka day tinagbiyahe. Wan iso nanang. Danda ni ag 1, 2, 3 nga rod ni Mari Janice itay. 1, 2, 3. Danda ni saan nga agbayad iti plete na nanang. Anya, Naimbaglaangan ata adaak ang nakakita. Agul-ulimak tumat dagiti padak a pasahero. nukasta. At nga agpaisaw dagiti saan nga agbaybayad iti plite. Iso anak ko na ni tatam asaba daw. Akurang ti koleksyon na idinaminsan nga aldaw. Una yun dagita akalugaran tayo. Di damot panunutan dagiti drivers. No sa anak sao itay, awanan nag 1, 2, 3 dayjay a Janice. Uray siya, kagurak launay mo ti kakastatat tao. Naimbag kumaano kasarita da na saya ti driver no awan kwartada. Saan mat nga road taagul uli makda nanang. Kontrabida launay dayjay nga ami. Ay no, kasangsangpad mo lang napudot man ti ulo mo dyan bakit? Kasano, kat kunamlan asino no agsasao. Anyat imbaga na pagsaksakitan tinaka mo aya. Imbes maka 1, 2, 3 akitay. Awanan taimbuking nakmutin. 1, 2, 3 ko nam. Saan ka nga agbayad? Iti pamasahe? Un, gapo iti kinarigat ti biyag. Na, panagkunam kadikat na saya ti aramid akasta. Kas jay laang nga rod ti amok apamuspusan tapno makatipidak lakay. Di ka mabutang iti karma ako na aya. Ay na praktikalak laang atauan niya. Makapabusor ti tattao akas kini ami. Kontrabida talaga. Diya ka mukhang ka. Pakabas-basulam di kas nga aramid mo. Switi kang matan ti pada matao. Itan niya aga po ngamin adi ka agbayad iti pletem. Agyaman naklaunay iti naramid mo iti napalabas alawas ame. Anya nga inaramid ko, Tata Sabado? Agyaman nakta sinitam ni Janice. Ay nawaw, small things, Tata. Saan nga small things day dyan niya? Nukas kanya ka driver. Dakil at tulong day di kada kami. At dangamin dagiti pasahero ang mahilig nga ag 1, 2, 3. No daduma,
Di mimutin masiputan ng runa no adu ti pasahero. Inton sumaruno, agsingir kayo asigo den, sakbay nga aglugan da, wenno sakbay a bumabada iti jipyo. Way, kasta ter aramiden mi ita. Nasaya at mat ano kasta, tapno adamot sukat ti bannog yung agpaspasada ah. Way nakaw, nakunampay. Dakkelan ti 150 pesos kada kamay. Nang runa kit nanginapay mo't ti krudo, kanadapay boundary anas kan abayadan may. Ta saan mimot ako ko ti jeep nga iman maneho may nakaw. Makapasar ka mat bakit? Ay nawaw, anya man ang tibasol ko, obet lakay. Una, nagapuit aramid mo. Siyak matan ti kantsawan dagiti kalugaran tayo. Anya? Asawam di mahilig nga agwan tutrian niya. Kunada, sada agkatawa. Basol day di nga ami ah. Si kakit dimot nga mina. No saan nakasinita iti day di nga aldaw, di awan ko mati nakangag. Sapay ado nga agpayso ti pasaheros idi imbaga na ti kasjay kanyak. Sigurado asikamot lang ti pagsasaritaan da itay di parataan. Nagbayad akmat iti pletek iti day di nga aldaw ah. Saan kumot ngayon tarayan? Wen, nagbayad ka nga agpaiso. Ngam inuray mo pa'y laeng nga damang sitaking ka. Naa. Anya ti gatangam, Janice. Sa anak agumatang nanawena. Ay nawaw, anya nga ron ti gagaram ngay. Kaya't ko ama kasarita ti kontrabida nga anak yo. Ay na, awan ni Ami dito'y balay ita, at danapanan na. Anya? Napatag ka diti bagam kenkwana. Napatag anana. Agsublikan tulaangan inton malaem. Tapno makapagsarita kayo iti personal. Ay, saanan? Da kayo laangan ti pangibagaak iti ibagak kumakenkwana. Ha? Ibagayo nga inton sumaruno. Saan nga amin abanag kat masapul apakibyangan na? Saan aday tamangi babain iti pada na atao ti paglaingan na kunak tumag? Ha? May papan ka di dayta iti panag 1, 2, 3 idi napalabas alawas. Wan, nana. Mairamramanan nila kay ko amakan kantyawan. Gapo iti dayjay nga ami. Apay ani Ami ti pabasulam. Una, tano saan na ko mga imbuking iti daydi nga aldaw. Di saan da ko maamaamuan ti may papan iti dayjay abanag. Ay nawaw, concern lang ni Ami kadagiti drivers. Iso akas jay tinaramid na. Katsika, di ka ngamin ag 1, 2, 3. Bayadam ti plitem nako. Imay ni Janice dito'y balay itay, Ami anak ko. Anyat imay na imbaga nanang. Sapsapulan na ka, tanda ka no pagsaritaan nyo. Pagsaritaan may. Wan anak ko. Ay nawaw, maipapan itian niya kanumat nanang. May papan iti panang sitang kenkwana. Ah, idi plano na ti ag 1, 2, 3? Wan, maasar launay ken ka, takantyawan da kanuma ngaminin nila kay na. Apay amaasar kanya, kat sinitakla ang matnanang. Nasaya at matiimbagak kenkwa na ididay di nga aldaw. Saan kumat nga inbabain? Ngam nasakit nga rod tinakam na ken ka anak ko. Agar aramid banday tan ako nakon. Inaramid ko ti kasjay tama asya na kadagiti drivers nanang. Kan maysa, saan ama iparbang ti kasjay nga aramid na? Apay kit din asaan nga agbayad iti pamasahe na? Da kayo man gayam tinagbiyahin, tata. Wen tabi simot ni Marlaw. Di na kanupay masangot agbiyahe. Iso kapilitan na nagbiyahe ak. Tapno da pagluganan niyaw. Ayun, agbayad ak gayaman. Oh, bayad ko, tata. Agyaman ak. Nakabayad ako na. Amangan no inton madamdama ket addaman mangeg ko ditang. Ha? Amangan no addaman pasahero yu akong trabida dita ket apaan nakit di. Ay nawaw. Si kakid dimot na kong. Apay ko mga apaan da ka ngay no awan makagapaw. Ay natata, saan tayo kontrolado ti taray ti panunot ti tunggal may sa kadatayong. Nang runa pa, numatumpungan tayo dagiti tattao a bida-bida ako nada. Kumusta nga itata? Okay lang mait amin na kaong. Nakitak nga inlugan yun ni Mari Janice itay. Ay Wayne, siyak tinagluganan na itay bigat.
Nagbayad ka di iti pamasahe na. Wen mait na kaon. Nang rugi iti sinitam, kat itid na adagos ti bayad na. Nasaya at mo't ano nagbain, tata. Wen nga raw, isugayam ti may sa kadagiti kalugaran tayo ang mahilig nga agwan to, tre. Siputan niyo tata, ang mga nuaduda pa'y. Wen na kaon. I-reserve yung man gayam ti Francit, tata. Ada kadwam nga gawin. Ada ni nanang, adalain lakad na papeles. Agawid kami matlang inton madamdama. I-reserve yung atap no ada pagtugawan may. Sige, alas 2 nga grubat tayo Wan, tata. Di kay maladla daw. Tapno awan maibaga ti daduma a pasahero. Iti kinaado ti kalugaran ang mabalin ko ang masalaw. Si kapay laang Ay nawaw, ada ka di parikot, Janice? Si kapay laang mat abida-bida ti masalaw ko. Bida-bidamat nga ibagbagam. Puno kay kayat mo apabainan ti padam a tao. No maipapanmanan dayta iti panag 1, 2, 3, pangaasim ta sardangan na kon. Awan oras ko ang makiapakeng ka. Kalpasan ti inaramid mo? Kalpasan ti panangibabain mo kanya? Awan intensyon ko ang mangibabain kang kaanya. Anay ko, si kapay lang ti adaganas na amang sipat kanya. Daytoy mati para kang ka. Anay ko! Talagang agburak ti darak ang makakikita kan ka! Saan na siya tep abaam kunak tumat? Inaramid ko lang ti amok amay parbang. Nay, ano taping-ping mo? Janice, bakit? Anya ko matibibiyang mo Nalabaga mait. Di mon sa ludsudan no naan-ano kunak mo. Napudot man ngamin ti ulo mon. At daman nakaapam di tanya. Iso nalabaga taping-ping mo ita. Ay no, di ka kadiag sardang si kang obet, Makiapa ka. Intuntutupan da ka. Siyak ti pagpupudutam. Kasanaw, ka nagadupay lang nga ibagbagam dita. Gumatakman na nawena. Awan ni nanang, ada na panan na. Sigamad ga, mami. Anya tigatangam, kapsat. Ada karnit baboy yo? Ada, 380 ti may sa akilo. May sa kilo man nga rod. Mabit laang, ta isupot ko tikat gatangam. Aywan gayam, kumusta matan ti pingping ni Mari Janice? No kasta. Sigat Wan, siyak tinang sipat kang kwa na idinaminsan ang nagsabat kami di tadalan. Kunak tumay. At dangagpaiso nakaapa na. Kasano, kat issue pa'y laang kang kwa na ti panagsitak kang kwa na idinapalabas a bulan. Sinitak laang met, takas laawan plano na nga agbayad. Ita, guraan nakit din akasta. Pasensya mo ni bakit ko, ami. Numaminsan mo dayjay. Di na amo nga klunan ti bidot na. Wan nga rod, naturod pa'y la makiapa kanyak. Ibagam asardangan na kon, talumaban naknukas jay ti aramiden na kanyak. Pon kapsat, bagbaga ak ni bakit ko. At to yung tigat gatangam akarne, kapsat. Nakabaybayag kamot si kang obet. Sa dino tinapanamaya. Di mat imbagaken ka gumatangak iti pangrabyanta ita. Asidaglaang matitirsena ni Auntie Esther. Iti ayan da na nawena tinapanak. Ay nawaw, apay anapan kapaylaang ijay. Wan tawan karni ala ko na Auntie Esther. Amom lang arudan akagurgurak ni ami nga anak na. Ay na bakit? Aguli magkangaminan. Tapno di ka mapabainan akarkaro. Kasano ko mga aguli makak, katsyak mo tinaibabain itikas dyan nga inarami dayjay nga ami. Sinitada ka laeng takamalit aramid mo. Kat imbis nga agsakit tinakam mo. Pagadalam kit di kumati panang sitanakin ka. Tainton sumaruno, bayadam ti pamasahim. Kag, isomater aramidak ina. Ay kat nasaya at ano kasta, bakit? Agbayad ka nga may ni tiplete. Tapno saan da ka asitaan ti padam a pasahero. Na, Kan lumabalin, bakit? Agtalnakan. Isardeng mo ti makiap-apakin ami. Takasano amalipatan dagiti kalugaran tayo ti inaramid mo. No sumanao ka pa'y laang. no aguli maka, awan nga tamat mangag ko. Agsardeng damat nga ta, amang kan-kansyaw ka data. Agsardeng daman kan saan. Nasaysaya atin tagulimag. Tanalawag nga dabasol mo. Awan laban mo kan ami. Iso pagadalam latanti pa ng sitanakin ka. Bakit? Ay, nawaw! At daman makakitkita wano awan,
Aramidam lata kumati maiparbang. Bayadam ti rumbang abayadam. Takas kunada nga rudan, honesty is the best policy. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Si kamot gam pare bubaut, anyat may paikungan ka paray. Umayak la ko mamakikape, pare Elmer. Ay wan ado ti kapimi dito'y paray. Motor mo dayo ta pare. Uno, binulod mo lang. Siyempre, motor ko paray. Iyawid ko kaday, no saan ko ako ko Nakasta, kairuruar mo lang nga rod. Un paray, kairuror ko lang di Lunes. Sigurado anangina dayo ta ang motor pare. Sakto lang paray. Nimbagla pang service ko no kasta nga da trabaho kuno papanak. Naimbag ka pa'y pare. At dakwartam nga inggatang mo iti motor mo. Siyempre, urnong kumat ay ti mano abulan paray. Magustok ti kulay iti motor mo pare. Rugyam mo tinda gurnong paray. Tapmusan ka ngagbulbulod laang. Narigat nga tatikas day. Magitan to pare. Addakin ka nito pare. Sumrak ta iti unag tagkapita. Naibagam kanya akapiti gagaram ka. Wen man pare. Naimas nga minti kape yo. Ngamti kape mi ijay balay. Nanang! Woo! Nanang! Ay nawaw, apay ka di aya. Itay kapay ananang dita si kabubaw. Anyat ibagam aya. Amangan ko nak no mabaling nga agaplay kayo itilon. Iti anya agapaw nga agaplayak itilaw. Kasapulak nga rin ti kwarta nanang. Saan mo't analaka ti agaplay itilon kat? Naimbag ka na kayo. Tada dyan nagmembruan nyo ang mabalin ang paglunan nyo. Adda, ngam anwam manen ti kwarta aya. Igatang kumanmut iti motor ko, nanang. Ay nawaw, awan lang aruden makukwartam, kumpormi pay laeng met ti mapampanunot mo agatangen. Nakitam laeng nga da motor ti gayem mo. Alamot ka na, nanang. Siyak mo't latagbayad. Da kayo laeng ti agaplay. Tanong siya, sigurado asandang aproban. Ay jak kayat. Ikan kayo ti gunggunayo, nanang. Ay awan lat amok dita anak ko. Makapatruma ka. Amangan no aramid manentikas iti inaramid mo idi napalabas atawan. Siyak tumanen ti kaasing agbayad iti utang mo. May sakilo man at chicken fate, Raquel, kasinsen. Kabarbaro ta motor mo kasinsin Elmer. Si kakit di mo't kasinsen. Fully paid ka di mo laang data? Amangan mo't no. Ay nawaw, siyempre kasinsen. Sa anak amang iruwar iti motor ahuluganan niya. Kita lang agan anad ka akanayon tane. Ado ti maak-aksidente. Wan kasinsen. Kanayon mo't nga ganan nada. Anyang aminan ti gatangam. May sakilo at chicken fate. Ayun, day talaang. Wan kasinsen. Ricardo nga Adupay tinabati a Ricardo iti balay kasinsen. Ay, mabiit lang nga rod ta mga kilo Dalusak ka di mo langan, no? Mabalin ka day? Mabalin lang tamot. Awan mo't unay customer ko ita. Alaman nga rod kasinsen. Dalusamon. Tapno day talangan mangiluto taramito ni nanang. Nanang, at tuyan timpagatang mo at chicken feet. Aga, siyam ta nagmotor ka pa'y laang nga men si ka, Elmer. Ni nanang mo, kakaisunang at da motor ko.
Kita amat ti pangus-usarap iti dayta ang motor Ay nawa, ni nanang nga talaga. Kasla di nakamamumot. Nagado ti maak aksidente, iso asika, agannad ka. Saan adi na darasudos ti panagmanihaw? Danag yun ay nanang. Palagipan ka, tadyak met kayat ang maaksidente ka. Good boy ti kakay sa unang anak yun nanang. Isungawan nga rin pagdanagan yun. Awatin nyo kit din timpakatang yun. Taiya dubo yun. Anyangay nanang, kumusta day jay? Ti anya man ang bubot. Ay nawaw, di ibagbak kada kayo idi napalabas nga ay. No tilon manen ti dakdaka matam. Sa anak nga agaplay. Nanang, alamot dun No imbagak asaan? Saan? Di nakmandagulit na kasta. Kasanulangin ti plano mi kunsansen nga ag-rides inton anniversary mi. Nagturad kayo meten nga ag-rides. Amom ti ag-motor ay. Amok adamot experience ko. Ay pang-asiyo man, di yu ibirbirok ti pagsakitan ti ulo. At asikanhan nga ilaklako ni Pare Martin, nanang, nalakalaang dayjay. Ay makatitilang kasi kabubok. Awan nga rudan Nas ka nabulodot ti motor ni Pare Elmer, tapno matuloy ti plano mi iti nobya. Anyat ko nam. Awan nanang, awan. Kukwayo ti nangagyaw. Mabalin ka di, Pare Elmer. Ti anya pare bubaw? Noo kailangan ka. Noo manlugot ka. Mabalin ka di abulodot pa ilang ti motor mo. Ay no, sa dino ti papanamaya pare. Anniversary mi ngaming konsansyen no Sabado pare. Kahit plano mi kumati ag-rides pare. Anya? Uray may saldaw kan may sarabilang pare. Pagpanunutak man pare. Di ka madanagan. Tama sigurado nga wanda ka sa mapasamak iti motor mo pare. Amok mo tag motor? Amok nga amom tag motor pare. Ipabulod mo nga rutin kanyak sige, ipabulod ko. Ngam, isublim mo't lada ako sa. Ay no, agyaman naklaunay pare Di ka madanagan. Full tank ti motor mo nga isublek. Kitaan nyo lang Tama nga no adayo ti paparanyaw. Kat ma-checkpoint kayo pare. Saan pare? Di ka madanagan. Ta saan kami nga umadayo? Anyat imay imbaga tigayam maw. Apay adi mo pinastruk dayjay. Bulodin na kano ti motor ka nanang. Kahit impabulod mo, Mike. Impabulod ko at agayim ko ngaruday chay. Ay nawaw, nagturod ka matan anang ipabulod iti motor mo, sika, Ilmar? May saldaw kan may sarabila ang mat nanang. Di bali tamumot ni bubot tag motor nanang. Kasano nga raw no saan nga agsubli day ta ang motor? Nabayagan nga agayim kami kin ni bubot. Ay, agpanunot ka na imbag, Ilmar. Uray pa'y nabayag nga agayim kayaw. Danag yun ay nanang. Madanagan tanarigat ti agpabulod iti anyaman agamit. Diyak kayat aday tantupay ti pagparikutam. Nanang, mabanag kita enda pare Elmar. Apay manan ijay. Mapan ko alaan ti buludok ang motor na. Anya, Matuloy ti rides mi kinisansyan ita. talaga ka di nga ipilit mo ti kayat mo, Isong arod mo ti kahit ni Sunshine nanang. Ti ag-rides kami. Ay naanak kaw, mabalin mo't nga agluto tayo latan, tamangan tayo dito'y balay. Ay no, saan amabalin May mayat paikit ni Dayjay, Rides nga rod ti kahit mi nanang. Saan amakan? Ay, apo aya, nagrigat ka akasarsarita. Nakitak nga inusar da bubot kan sunshine ti motor ni Kasinsin Elmer anti Santa. Impabulod mo't ni kasinsin mo iti gayim na. Ay nawaw, apay ni impabulod na. Diyak amo iti dayja kasinsin mo. Sapay ka barbaro dayjay ang motor na ante. Impabulod na gayim na kanukak nga rod ni Bubot. Kasano ngay no saan nga agsubli ti motor na ante? Dakkel ti panagtalak ti kasinsin mo iti gayim na kaanakan. Ay, inton kwan, day tapay ti pagparikutan na. Imbagak magkangkwa na, ngam ipilit na mo iti kayat na. Ni Kasinsin talaga. Ay, anya nga minon ti gagaram ante? Bayadak ti utang mi iti istor mo kaanakan. Kwintaam numanaw, tabayadak amin, tapnumalpasan. At ako nanang. Naan ano ka, bubot anak ka? Hawan da ito nanang.
Ni Sunshine ngay. Intulod ko ni Jebalayda Kag timotor ni Elmer agayim mo ngay. Di mo matinyaway. Insubli ko na. Sigurado ka nga insublime? Wow, nanang. Insubli ko. Isong arot ang nagnaka nagawid. Anya? Sige, agdiretso ako niti silid ko, nanang. Kahit kung tagina na, nabampanugak. Sakbay nga ginana ka. Sumbatampay nga umuna ti saludsod ka. Naan ano ka? Apay akas ta tilangam anagawaid. Awan da ito'y nanang. Nabanugak laang iso akastoy. Da kayo gindi mo't. Sensitibo kay launay. Madlaw yo amin. Sige, ina ko niti silid ko. Maturog kay matan, tapnusan kay amapuyat. Nanang, san ka di pa nga insubli ni pare bubot ti motor ko? Awan pa'y mo't anak ko. Ay no, apay ngay. Ita ko mga isubli na kat. Awagam, wano tiksam. Di namot nga rod replyan dagiti text ko kankwana. Day taki day. Ay, Amangan mo't no insalda na mo't ti motor mo. nay, san ang mabalin Apay nga raw adi na isublingay. San mo't siguro nga ramidan ni pare bubot teta nanang. Nabayagan nga gayem kami. Kan may sa, adda kanyak ti papeles da a motor. Uray gayem mo no awan konsensya na. Awan latam mo anak ko. No siyak ti sika. Mapan ka iti ayanda itamulaang. Amwam no nang ipanan na iti motor mo. No awan pa itang aldaw. Mapanak iti ayanda intun bigat nanang. Naimbag nga aldaw yaw nana Aida. Adda ka din ni bubot. Awan mo't nga rod iti silid na itay nakariinga. Ay nawaw, napanan na ngay nana. Day tatijak amaw. Saan mo't nga rod ang nagpakada kanyak. Adda masapol mo kankwana. Di na pa'y ngamin na isublit ti binulod na motor nana. Anya? Kano ti kuna na kanya katin subli na kanumot kan ka? Awan pa'y nana. Nangipanan na nga rod nga Awan mo't inyawid na dito'y balay. Di na pa'y sungbatan ti awag ko kankwana. Iso adyak mo't amaw nana. Ay naglukon da dya tao. Isumot lagayam apimanaw asaan ang nagpakpakada. Tadamanan inaramid na akalukwan. Ti motor mo ngay. Awan ni pare bubot ije balay da nana. Ay nawaw, napanan na ngay. Saan mo't nga amo ni nana Aida? Ta saan ang nagpakada ka no? Amangan mo no inla ko na mutanday ta ang motor. Ay sus, day tangaro ti pagdandanagak nana. Kunak to mo ngamin kang ka. Di mo pabuludan day dya tao. Adyak mo't amo akas ti taramidan na nanang. Anya ngay ita, sika mo lang ti agparikot. Tinobya na ngay, di mo kinasarita. Uray ni Sunshine, awan amo na. Adalakit di amuna. Di nalaang kayat nga ibaga kang ka. Kasanupay day tuwin nanang. Ay, awanan na. Saan tayo nga amaw no sa dino ti ayan day ta ang motor. Masapul nga urayan tayo nga agpakita day di abubawt. Kumusta ngay ti motor ni Kasinsin Elmer anti Santang? Awan pa'y nga raw. Nasurok ang makalawasan asaan ang nagawid ni Bubot di Tabalayda. Ay sus, amangan mo't no inlako na, wano insalda na ti motor. Day tati saan tayo nga amaw kaanakan. Ni Sunshine ano biya na ngay, amangan no addaan mo day ti ante. Nang runa kat isuda mo't tinangusar iti motor ti Kasinsin ko. Kinasarita nga ron ti kasinsin mo, di na kanumat amaw. Ay, day tatirigat ti agpabulod no irresponsable ti agbulbulod. Wan nga ron kaanakan, motor pa'y may. Anya ngayon ti pagservice ni Kasinsin Elmer. Awanan na, anusan nanti magmag na. Saan mutin ang makontak day di abubot? Ay, imbes nga daginatang na service na. Ay, nakunampay kaanakan. Ni kasinsin mo ilmer mo ngamin numaminsan. Nalakang agtalag itipada na ataaw. Ada ako, nanang. Ay, bobot. Sa dino tinagapwam. Nagpaangin aklaang. Danda ni dua lawas adi ka nagawid. Nangipanam iti motor ni Elmer agayim mau. Nanang, day tangarod ti parikot. Ay nawaw. Anya ti kayat mo asawan. Natadahil ti motor ni pare Elmer, nanang. Anya. Naibanggak ti motor. Ay nawaw. Day tantuka nga may takas kasiro ka. Saan mo't ananang? Ngam natadahil mo't ti motor na. Ayan nga rudan ti motor.
Inlamang ko. Ijay, Diya si digtiwiting shade. ay na mangibabain ka bubot. Mapan ka iti ayan da Elmer itamulaan. Taibagam kenkwana tinapasama. Nasayat mo ta nagpakita ka mutlangan, pare Bubot. Gaputa makonsensya haklaunay pare. Nasayat mo't no kasta. Dandani dua alawas, adi ka nagpakpakita kada kami. Pasensyakan pare. Kat, ayun nga iti motor ko. Kastoy ngamin pare. Naibanggay ti kabiti, idi paawid akon. Di mo ibaga nga. Nakalasatak pare. Ngam napirdi ti motor mo. Ay nawa, ay nangarutan. Inlamang ko iti karuutan. Iti asidig tiwiting shade pare. Unay kan pare. Impabulod ko tayo dyan motor. Tanagtalagak ka. Ngam anya nga tinaramid mo. Pare, sapay lako mata mapakawan nak. Ikarik, inutak abayadan ti motor mo. Agtrabaho ak, tapno makabayad akken ka, pare. Limabas ni Bubot dito'y istor ko idi na minsan, ante. Sigurado nga iti ayan nyo, tinagturungan na. Way, nagsarita da iti kasinsin mo. Kat, naisubli na ti motor, ante. Saanan tanaperdi ka numay. Ay nawaw, kasanuarudan dayta. Nakita yo ka di tinapirdi ang motor. Ang mga no agul-ulbud laang ni Bubot. Nakita ni kasinsin mo, Ilmer. Kat tinagsaritaan da, bayadan ni Bubot ti motor adinadaal na. No kasanumat nga min anaperdi, ante. Naibangga kanumit iti kabite. Ay naglukon, naimbag ata nakalasat pa eh. Wan nga rod Manungay titangdan mo an urnaw. Itaw sa nanang, nga magdiritsukin pare Elmer. Manaw ti utang mo kenkwana. Medyo dakkel pa ilang nanang. Bannog lang ti mabatbati kanyak tunggal pa nagsusweldo. Bunga day ti kinadarasudos mo, anak ko. Namok lakas ti mapasamak. Sangkulat ako man abinulbulod ti motor ni pare Elmer. Ay, awanan maaramidam tanapasama kun. Iso, pwede din na bayadan. Ay nawaw, ano saan mo't amabalin adi mo bayadan? Agreklamo at igayim mo. Sabay sana basta-basta ti presyo na tayo dyan. Ay, awanan ti adupay asaw. Bayadam ti dinadaal mo tapno malpasan. Pag nakmam day ta napasamak, tainton sumarunaw, saan aday ta agul-ulbod ti paglaingam. Nung nag-apply kayo kumaitilon ide. Ay na, bubot, di nakman papasulan. Basol mo, no apay ngagbaybayad ka ita. Nalaing ka ngagbulaw, ngem kas-kasero ka magayam. Anya ngay ita. Ay nawaw! Saan adakas ti agbulod? Ngam aywanan tayo kuma ti anyaman abinulod tayo. Saan tayo nga agdarasudos wano kaskasero? Iti kasta kat presentable matlaeng a maisubli ti anyaman a binulod tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iso dayjay tinobyom, sika, sindi. Wenanti, apay ka di. Ay nawaw, apay adayjay pailaang matawali ti inaklon mo. Saan kat anijak ak aruba me? Niwali ti ay ayatek, anti. Di mo amo ti agpilay kaanakan. Agpada kayo iti inam akabsat ko. Ni,
Apay ang nairaman mananday dinanang iti saritaan, anti. Mano atawanan tinapalabas, sipod pimusay day dinanang gapo iti sakit na. Wen, awanan ni Manang Merce, nga may samot day di adina amo ti agpilay. Agasam nga'y taadabak na nga agdatdaton idikin kwa na. Ngam ni tatang mo payla ang matapobre ti pinili na. Saan laang mat akwarta ti pakakitaan itinapod no apanagayat, anti. Wen ngam anyan tumot ti agbalin abiyag mo nga'y no dayjay awali ti pakiasawaam. Nagadalam kumamatan ati napasamak iti inam. Awan mat basol ni tatang, anti. Basol na ata na pubrikat nga rod. Kaasi ni nanang mo ang makitang tangdan idi si bibiyag pay daytoy. Ni anti mat, nabayagan day jay. Diyo kumamat pagpupudutan ni tatang, Anyamot tan di kas diyang imbagbagam iti kaanakam si kason niya. Ay nawaw, apay kadimanan aya, Joseph. San amay parbang di kas diyang insawsawang mo? Ibagbagak lang ti pudno iti kaanakaklakay. Awan basol ni Manong Hidalgon niya. Ay na, di mo amot tang abom sika. Panagkunam ka day, kat maragsakan ti kabsat mo, iti kas tangar aramidam iti asawa na. Ay na, awanan bibiyang ko. Tinapatag kanya kat naibagak ti kayat ko nga ibaga. At damatan kadakwada numasaktan da. Inton madamdama, gumurada kang ka. Okat, anya kumaita no gumura da kanyak. Agpay sumat ibagbagak. Kaskan ka, at damatrik nada ang masakitan, bakal. Ay pangasim man, di mo pakibiyangan ti aramidag. Kontrabida ka man ako na akong Joseph. Inaramid ni Manong Hidalgo ti ameng, para iti kabsat mo, idagsaksakit da itaw. Pinagadal na pa iti anak da. San mo't laangan anang asawa iti sa balay, idipin mo say ni Manang Mersey, taimpamay sana nga raw ti atensyon na iti anak da. Ay basta, San kamot abulsag, tapno di mo makita da kita sakripisyo na, bakal. amom ni Walay, Mari Elena. Wen, mare, apay niwali. Isumot gayam tinobyo ni Cindy akanaka. Ay nawaw, maan-ano kumano isot nobyo ti kaanak ka, mare. Kaslamat lang ni nanang na. Di na mo ti agpili iti lalaki. Si kakit di mat marison niya. Pudnumat, at dabak nang agdatdaton idikin kwa na. Ngam di nakit din inaklon. Dayjay pay lang mat ahidalgo tinakiasawaan na. No saan ani Hidalgo tinakiasawaan ti kapsat mo? Awan ko manisindita. Wen ngam no dayjay abak nang tinakiasawaan ni Merce. Saan kumamat nagrigat idi si bibiyag pay. Kas makita ket responsable nga asawa ni Hidalgo. Iso asika, di mo kumaguraan ti asawa ti kapsat mo. No may papanmet iti panagpili ni Cindy iti pakiasawaan na, di mon pakibiyangan dayta, mare. Agdandaras mo tapi manaw ni ipagson niya iti nakita na Manang Elena. Wen tada kayo manen iti putot mo ti sang kaistorya na kanya. Ay nawaw, apay ka numanan Manang. Madlaw nga aging gaita ket gumurgura ni ipagmukan ka. Aha. Awan mo dakas nga aramida ken kwa na Manang. Dayta nga rod, jak mo't maawatan day ja agayom ko numaminsan. Naamwan na laang aniwali ti nobyo ni Cindy akanakan na, nagadumatan nga ibagbaga na. Ay nawaw mo't ni ibag. Sa bali nga rod ti ugali na, ang di mulatan ikaskaso. Ay, anya nga min ti umay mugatangan. Asin ken mantika ko ma. Ala, agpili ka no anya ti brand akayat mo, ta isupot ko. Ni Uncle Joseph mo't day jay, tatang. Isungag pa iso Cindy anak ko. Anya ti imay na imbaga kada kayo ngay. Ti may papaniti kasangay na inton Huwebes. Imbitado kayo? Wen, isa mapanta anak ko. Ibagam ken wali ta mapantayo. Ay nawaw, saanan tatang? Nay, apay asaan? Adda ni Auntie Sonia ijay. Amangan numapan tayo, kat kumkumpurmi manen ti isaw-sawang na dita apagsakitan tinakam tayo. Ni uncle mo matag birthday. Pagustuhan tayo kuma, tapno awan mo't may bagana. No siya, saan akon amapan tatang? Amangan no Ay nga niya. tatang, panunutin nyo matibagi yung Numapan kayo ijay, kat ibabain na kayo ni Auntie Sonia. Isupay manenday ta apagsakitan tinakam yo. Maasyan kayo itibagi yo. Agyaman ak launay, tan nakaumay ka Manong Hidalgaw. Awan na nyaman na, abirat.
Rugyan tayo na tagluto. Pansit laan, ti saan pa yan naluto manong? Sige, siya kung di makaamoy ti pansit. Ni kanakan sindi ngay gayam manong. Sana makaumay itak. Ay nawa, apay kanungay. Awan pa'y matrabaho na. Ay ko adda ka nung kami napati kapag nana. Day tala ngagpaisaw. Di bale tada akmut a representative me. Awan matkid di ala, mangisupo taktulaan itiramanan na, manong. Apay, anyat aramidan day ja Hidalgo dito'y balay si ka, Joseph. Ay nawaw, kasangay ko itabakal. Imbitado na abirat. Ay nawaw, ambom akagurgurak day ja tao. Pinaumay mo pa'y laang mat dito'y balay. Amati ka na kanta day jay bakal. Madimot, ano saan tayo idang imbitaan? Ay na, makapaawan ganas ka mat. Unay kan bakit? Saan ama iparbang ti kasta pa nagsasaom Inton sumaruno, sakbay nga agimbita ka. Saludsudan nakpay nga umuna, tapno amok mat. Na Tanay, mabigbigla langan kadagiti sumangsangpot a bisita. di sang kapay lang arong rumwan kasta mo lang. Na, anyat kayat mo ama pasamak. Ipupok ko ti bagay dito'y silita. Kasano, nakarireklamo ka ngamay. Saan asyak ti pagpungpung tutam nay? No si kamot nga tati pangaramidan dagiti kabagyam iti kasta. Anyamot nga tati marik ng bakat. Ibirbirok mo ti pangguraan daken ka. Sonya, ibag, agpakada ako. Agyaman aklaon na itinaimas amakan. Ay nawaw, saan asyak ti pagyamanam? Tinalaing nga asawak ti kasaritam, ta isumot tinangimbita ken ka ditoy. Ha? Ni Joseph tinangimbita ditoy ken ka, saan aya? Isungag pa iso ipag. Nukas ta nga rod, iso ti pagyamanam, saan asyak? Ne, napudot man ti daram kanyak ipag. Sipod pa'y ide, napudutan ti darakken ka. Diyak amo, nuapay anaturod ka nga umay pay lang dito'y balay. Ammom lang aruden akagurgura ka. Kumusta ti kasangay ni Uncle Joseph, Nana Elena? Damag ko kat dimaray kayo. Wan, okay laang mat na kong. Di ka mat ngamin imay. Wen ata amangan no addamanan maisawang ni Auntie Sonia. Ibaganan tumanan akas na akin ni nanang adina ammo ti agpili iti lalaki. Kinapudno na, pinagsasawan na ni tatang mo di kalman. Ni, awan mo't nadakdakamat ni tatang akas na kanyak nana. Di nala siguro kayat amaamwam Anya manen ngay timbaga ni Auntie Sonia kenkwana nana. Nagturod ka no anapan ni tatang mo ijay. Kat amuna mo't akagura launay ni Antim Sonia. Kunak tumot ngamin kin ni tatang. Timulong mo't anagluto ni tatang mo. Ngamjak man amukin ni Antim. Agbalan sanday jay. Apay adiyo imbagbaga kanyak tatang. Ti may papanitian niya, anak ko. Pinagsasawan na kayo kanumot ni Auntie Sonia idikalman. Ay, ko, anak ko. Ibagayo man tipod no kanyak tatang. Asino mo tinangidanong kang ka? Ay nawaw, saanan anapatag no asino tinangidanon kanyak. Ti kayat ko amaamuan, kat nupudno tinadamag ko. Badmudla siguro na antim. Isukas jay na, anak ko. Ti ibagayo kit di, talagaan natangsit ni Auntie Sonia. Di mo latan ni kaskaso na antim, anak ko. Jak ipalubos akas na ti aramidan na kada kayo tatang. Ay, di ka makiab-aba, anak ko. Di mo panggapan ti agibalas. Saan ko amay kariday tatatang? Dumteng to ti aldaw amarik namit ni Auntie Sonia ti kas iti aramidan na kada kayo. Ay, sus, mali No awan respeto na kada kayo akas asawa ti kapsat na. Irespeto da kayo kumamot kas tao. Anya jay nadamag ko, sindi na kong. Agkasar kayo kanumutan kaniwali anobyom. Ay nawaw, nakadamagan nyo, Nana Elena. Iti kasinsin ni Wali. Amoy matgaya man, Nana. Iso kumati umay ko ibaga kada kayo, kat. Imbitado ak. O, Nana, limitado lang ang ti bisita nga imbitaan mi. Pakaangayan ti kasaryo aya. Di tabalayo? Saan, Nana? Iti may sa a resort ijay sentro. Iso at talaga alimitado ti bisita. Mayat kit di da ita. Iso laang mat ngamin ti kabailan mi, Nana.
Saan mi akabailan apakanan ti intero a barangay tayo? Saan adakas ti agbalin a praktikal na kong? Tinapatag kat tinapudno a panagayat yu kiniwali iti tunggal maysa. Kan saan kayo a mailumlom iti utang? Amo ka di da Uncle mo Joseph ti may papan iti kasaryo ken Wally, Cindy anak ko. Ni Uncle Joseph lang ang tinangibaga ak tatang. Isula ang timbitado iti kasarme kiniwali. Ay nawaw, kasanungay na ang timson niya. Uray saanin nga umay, ta saan mat lang nga imbitado. Ay sos, ang mga nagsakit tinakam na kan kaanak. Ay natatang, no imbitaak, amangan no di na matipulan tingiwat na, kat adadakas ama isawang na. Kasaritam tulatan sakbay amang rugi ti kasaryo ken Wally. Kat no nagrigat akasarsarita ni Auntie Sonia, may mayat no saan tayo nga imbitaan tatang, taamangan no adda maisawang na amadi. Diyak kayat amadadaal ti special nga aldaw ko anya. Bato yung tigat-gatang, Joseph. Agyaman aklaw na manang Elena. Anya nga oras nga agrubat kayo ngay, kasar ni Cindy itakat. Saan kami adumaray manang? Ne, apay ngay. Delikado maglaang. Amumot ti ugali ta asawa ko manang. Ang mga no dadaulan na lang ti special nga aldaw ti kaanakan may. Wen ang, Maawatak no apay asyaklaang ti inawis ni kaanakan Sinday. nukas na, saan nga imbitado ni Marison niya? Saan manang? Ganabon na. Tapno ammo na tirik na. Aramid na mo lang amin tikas jay ka. Awan mat ni Mari Elena ijay balayda. Awan tadimar ay iti kasarda Cindy ken Wally. Ay nawaw, anyat ko nam lakay. Kasardawali ka ni Cindy. Wan, ita ti kasarda. Naa, apay ngay ajak ammo ti may papan iti dayta. Gabuta saan ka nga imbitado? Naa, naglukon dagita at tao. Apay ngay asa anak nga imbitado. Ti ugalim ti makagapo bakit? Ay nawaw, saan ang mabalinti kasta ngay naramid da? No saan ka nga imbitado? Saan ko mga agsakit tinakam mo? Tamo mait asaan anasaya ti panakilangan mo katakwada? Kat, may parbeng nga raw ti kasta ngay naramid da. No para iti peace of mind maiparbeng laang bakit? Nang runa pa'y kasarday jay. Naa, takanunungan pa'y lang ngamin ti dakas nga aramid da. Siyempre, saanan nga ubing ni Cindy? Natural, isakit na mo iti amana. Saan mo't amabalin abaybayan na tikas jay at ratom iti amana? Kumusta ti kasarda Cindy? Mayat mat, Marison niya. Simple laang, ngam nag-enjoy kami mat. Naimbag ka pa'y mare. Imbitado ka iti kasar ti kaanakak. Ay, kwa mare. Ngam siyak akabagyan da. Awan, didakmet inimbita. Mabuteng dalaang siguro, mare. Ay nawaw, anya kumatipagbut ngan dangay. Mabuteng dano agiskandalo ka. Kan amangan no saan da komportable kan ka, mare. Nang rona pa'y katkas jay titratom iti ama ti kaanakam. Ahaw, ti kunamkit day, timmang sitda. Ay na, mare. Masapul nga agsarming ka nga umuna, sakbay nga agsao ka. Naa, Nasaya at ti panagpuspuso dagi jay nga agama. Talaga laeng ket di ama di tirik na ni sindikan ka, takas jay mo titratom iti amana. Iso asaan da ka nga inimbita iti kasarda. ahaw, jak ammo kadagitang agama. Kan may samare, in marmarites mo ni Wally nga asawa ti kaanakam. Ita, nasakit tinakam mo, ta saan ka nga imbitado. Nagkasar kayo matgaya man iti nobyom, Cindy. Wen auntie, Di nakman awagan iti ante. anya ngay nga rod ti kayat yung nga iyawag ko kada kayo. Ante kun kunam kanyak, ngam sa anak mat nga imbitado iti kasar mo. Kinapudno na, inaramid ko laang ti kasjay para iti amak. Naa, saan ko mat adangran kat ti amam? Amo yun no kasano nga itrato yun ni tatang auntie. Jakmat kayat abastusin nyo ti amak iti special nga aldaw ko. Anya? Pasensya kayon nga masapul a protektarak ti amak akagurgura yu launay. Ay nawaw. Kagurgura yu, kat awan mat dakas nga aramidan na kada kayo. Ni Manong Hidalgo day jay Isuman nga pa isaw. Sa dino nga ta ti papanan na.
Diyan ka mo ah. Ay, mabit lang. Isardeng mo man pa'y tilugan lakay. Ha? Apay ba kay? Wen tano paawi dan, di ilugan tan, tapno saan amabanno ka magmag na. Sa dino ti papa na, manong. Ne, da kayo magkamson niya. Agawit akon. Adalain tulod ko iti ayan tigayim ko. Ay kat lumugan kan manong Hidalgo. Ne, saanan? Amangan ko nak numataktak kayo pa eh. Saan madgit day, tapaawit kami matlangan. Lumugan kan, tapno saan ka amabannog amagmag na. Sapay nagbara ti panahon ita. Lugan mo't daan ti Sonya day jay. Wen anak ko, intuloddak dito'y balay. Ni, anyamot nga'y tinaknakan ni Auntie Sonya. Siming putmut kada kayo, tatang. Wen nga rod, nakaamiri siguro mo't anantim. Nasaya at mo't ano kasta. Nasaya at mutlaang ti pan nakisarita na kanyak itay. Saan akas ini akas laagong unget no kasta akasarsarita na. Husto ata bakit mo't Amu na ti husto kan saan. Maragsakan ak unay tatang. Tanasaya at mutlaangan ti panakilangan na kada kayo. Sapay la kumaata agnanayo ng dayta. Sigurado daytan anak ko. Niwali ngay. Nagbalon tatang, ijayon amangal daw. Kasta niya. Mala, agmerienda kayo no mabisin kayo. Adda inlutok a bananak yung. Ay, nawaw! No kayat mo a respetuan da ka, respetuam mat ida. Tratuam ida itinasayaat, tapno nasayaat tumat ti trato daken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isa akong tinaurnong nga script dita, Emilia Bakay. Ilakom ka din, lakay. Una, tay supay ang maigatang iti abastaw. May mayat samot no nayunan tapay, lakay. Ay no, pangalan ta kumaiti inayon ta Bakay. Nabambanno ka nagnag na di kalsada di kalman. Kat manukilo laang tinaurnong kaw. Orayin tamanen at ipanagbabasura. Ta sigurado nga ado ti maala ta ijay, lakay. Inton Lunes pa'y may ti panagbabasura. Ano santa nga orayin Sabado ita, lakay. Isupay no adda mainayon. Anya nga ron ti sidain ta ita. Adda pa'y mat nateng dita. Ado pa'y ti ugot ti sayuti iti arubayan no kayat mau. Ugot ti sayo ti matakanayon ti sinsidain ta Bakay. Ay nawaw, ano santa Awan mat nga rod maigatang iti bangus no karne. Iso nga ron nga ilakot ang tinaurnong nga scrap. Inton martiston. Nayunan tapay laeng tapno addaganas na nga itulod mo ijay junk shop. Naimbag nga aldaw mo, Fiona, nakong. Kastamat kada kayo, Nana Emilia. Addala kum amantika. At dapay mat, Nana. Ikanak man iti 1/4 laeng, nakong. Mabit laeng, taisupot ko, Nana. Mantika lang kadi tigatangan yo. Wen, nakong. Isulaeng mo nga minti umanayan ti budget ko. Ayun, gayam. Mabalin ka di nga alaak dagiti plastik ken karton an naurnong iti basuraan niyaw. No, saan nyo nga ilako dagijay Aywan
Masapul laang apilyen nyo, tani, naglalaok mat, nana. Ay nawaw, okay lang nakong. Isupay man nga inayon mikin ni tatam ahulyaw iti iskrap nga urnungan may. Sige, inton sumaruno, urnongak ti scrap dito istor ko, taumay munto alaan, numaurnong, nana. Ay wan man nga rod nakong, agyaman nakunay Awan anyaman na, nana. Adto yan ti mantika, agat-gatangan nyo. Panagkunakit adumit tenti na urnong tanga scrap bagay. Naimbaglaangan taado tim basura da itay. Un nga raw. Isupay nga igatang ta iti pang kusina ta. Isuna laang taawan mo't ni Abel. Isardeng nakanumot ti gumatang iti iskrap. Asino nga iti pangilakwan ta kadagita. Iti ayan ni Violeta ngay nga ta. At damot junk shop na dayjay. Aywan anya. Ipadas taman ngagpaiso ijay. Bayat nga ta ti presyo na. Saan ta nga amulakay? Ngam ipadas talata Imposible mo nulukon na tapaylaang ni Violeta. Ay nawo. Saan tang amo na niya't aday ti panunot na dayjay a babae bakay. Ting positive lata alakay. Isaganam nga rudin na kita ta itulod ko iti junk shop. Kalpasan ti pananganta. Oh, at titibayad ti scrap mo, Tata Julio. Ha? Daytoy laang nakaw. Unta na. Ada reklamo yo? Ay nawaw. Manukilo ti inyag kong scrap aya. Kitain nyo ti listaan atata. Adda amin nandita. Agraman presyo. Nakita yung matiin kilok nga scrap itay. No awan pa nagtalikyo kanya. Timbangan tayo manina. Mabaling ka di nga ulitin tayo at timbangan. Ay katwa na. Mabiit lang ang tanay. Us-usaran dati timbangan. Mangyag kay tumanin no adda maurnong yung. Wag, makitan taw. Always open ti junk shop ko. Saan kayo alugi? Tamayat ti presyo. Nangingina ngam ti daduma a junk shop dito'y lugar tayo. Manot na paglakwam lakay. Awatan bakay. Ay nawaw. Daytoy laang tinapaglakwam. Day talaang matintod ni Violeta. At dalistaan di tabakay. Mga no nagkamali iti kilaw lakay. Inulit mi nga inkilaw. Isulat tamay. Ay nawaw. Imposible mo't dayta Yun nga raw. Uray sakit sa anak amamati at ay talaang tibayad ti scrap may nilako ta. Amangan no sa urti timbangan da. Day ta, tisaan ko nga mo bakay. Naperdi mo nga minti timbangan ta. Saan ta maikilo dagiti ilaklako ta. Yun nga raw bakay. Saan ta nga amo no sasaurin da tamatang. Ay, at ang sama gayam timbangan ni Fiona ijay Mabalin nga taabuludin tayong itong sumarunaw. Wun lakay. Nakaskas daaw mo daytan. Adayo adakdakkel timbayad ni Abel. Iti scrap nga inlako taken kwa na idinapalabas a bulan. Yun nga raw. Dakal tinagdumaan da. Kat adupay kit diti intulod ko itayan ni Violeta itay. Schedule ti panagbabasura ita, Fiona. Ti adda iti nangisit a garbage baglaang ti ibasuram, lakay. Dagiti scrap ngay. Ibatim pay laang dita, taumay alaan ni Nana Emilia inton maurnong. Okay. Isupay mo't nga ilako da. Nakita ngagpaiso ni Tata Julio iti igit ti kalsada iti naminsan. At iturduron na akariton. Wen, isumot dayta ti may sa apangalalaan da iti kwartada. Mayat matkit di no adda kalugaran nga agurnong iti scrap tapnosan nga isupay am ay warwara dita. Wan mo't kit di ba kahit? Orno agtuman nagiti plastik kan bote iti paradaan. Nasaysaya at manan ti kastaan na panunot mo lakay. Iti kasta saan amarigatan ni Tata Julio. Bakit? Itad mon kada Nana Emilia kan Tata Julio tinaorno nga scrap. Wen, ibagak to kadakwada no umayda dito istor. Ibagam nga damot lang na urnong iti paradaan. Mapandalata laan tayo supay. Sigurado amaragsakan dagijay no kwala kay. Kasimot nga min dagiti nga gasawa. Kaslawan anak da. Awan mat ngaminan bibiyang dagiti anak da kadakwada. Day tamangipaw it kuma iti grocery no iso.
Nga maawan mo't bakit? Inaldaw nga agpaspasada nga maawan mo't makita nga agpahuit para kadakwada. Day talaangan agurnong iti scrap ti amok ama itulong tayo kadakwada lakay. Agpapada tayo mat ngamin amarigrigatan iti biyag tayo. Tinapatag akit at may tulong tayo kadakwada bakit? Numaurnong, isupay agastusan da nga agasawa. 2 kilo abagas man, Fiona. Naimbaglaangan taimay kayo tatahulyo. Idi pa'y may saaldaw nga ururayan kayo. Ay nawaw, adda ka di basol ko na kaong. Ah? Awan matkit di, tata. Itad ko laang kuma, tinaorno nga scrap. Iso ka di dagito'y nakasako dito'y? Wan, alaan nyo amin ang dagita, tata. Ay na, agyaman aklaunay na kaong. Awan anyaman na, tata. Wan gayam, adda kanupay na ornong ije paradaan. Mapanyon to alaan, ta isupay nga inayon yo. Asilot ka sa rita ki jay ngay. Adda nilakay ko ijay, tata. Kasarita yung tulat ta. Ay, anya nga minantay kunayo agatangan nyo, tata. 2 kilo abagas na kaong. Manuti bagas ita? 60 ti per kilo. Ngam oray ilibre kon kada kayo, tata. Ay nawaw, sa anay na kaong. No ilibrim kanyak akit malugit istormaw. Ah, saan mat siguro, tata? 2 kilo laang mat? Tigatang mo kuma iti bagas, kat igatang mulatan iti sidaan nyo kanina na Emilia, tata. Ay nawaw, apay agimatang kapaylaang iti sardinas lakay. Uwin ata damot kwarta ba kahit? Manulaang matday jay. Inlibre ni Fiona ti bagas. Anya, Iso nga daing gatang ko iti sardinas. pudno ka day. Wain bakit? Kita ang pa'y tinyawid kong scrap. Nagadon lakay. Intid na amin dagita bakit? At dakit di ka nupay di paradaan. Talagaan na saya at ti panagpuspuso dagijay nga agasawa. Uwin nga raw. Manang nga asid ah. Iso na laang tasaan ta akabailan asubadan ti kinaimbagda kadata lakay. At dati Diyos ang makakitkita bakit? Iso ti mang subad iti kinaimbagda kadata. Naimbag taimay kayo, tatahulyo. Imbaga ngamin ni bakit mo nga da kano na urnong scrap dito ibaraw. Aywan, adda tata. Makitkita yung dagijay. Dagiti puraw asakaw. Wan tata, naurnong a plastic dagijay. Naginuman mi ti soft drinks. At damot laang lata anay na yun. Ay na, agyaman aklaunay Dominic. Awan anyaman na tata. Nagmerinda kayon? Nabsugak pa'y nakaw. Nanganak sakbay ng mayak dito. Alaan nyo nga rin dito eh. Tamirindahan nyo ijibalayo. Ay na dito nakaw. Bibing ka, tata. Intad ti kapsat ko. Nakababain ka na kayo itasawa. Anya ko ba't pagbainan nyo ngay, tata? Adumit tanti na itultulong yung kada kami itasawa. Kasta talaga, tata. Agtitinulong tayo. Taisot pagayatan ti apo. Anya ngay dagita nakasako abinagkatyo, tatahulyo. Ay kwa, scrap na gito'y, Violeta. Mala, mudo yan ta ikilo ta, tata. Ugasan mi pa'y bakit kaw. Nagkapon dagita ya. Intad ni Dominic. Ah, o sige, itulod yun to dito'y numaugasan nyo, tagatangag, tata. Nalpasan lakay. Na mag-aanan. Wen, mabalinan ang mailako dagijay. Mapan ka pa'y man iti ayan da Fiona. Buludom ti timbangan da. Ayun nga agpaiso. Apay da ijay, nalipatak mutun. Ibagam nga isublita mo't ladagos. Wen lakay, mala, rugyam nga ruden ti mangisako kadagitoy. Tamapan ko buluden ti timbangan da. Wan bakit? Tapnusan da taman alukwan da dya a Violeta. Wen nariga nga tati agurnong iti may 1 kilo a plastay. Nakunampay bakit? Madimit, ano sa orin na pailaang da tao? Day talaga ruden nga scrap ti may sa pagbibiyagan ta. Ay wen gayam, adapay order ni Mari Lili a may 1 kilo nga ugot ti sayutay. Isupay mo't lang day taa. Idagas mo, itayan da, lumapan mo buluden ti timbangan da Fiona. Bakit? Fiona nakong, adda ka kaday. Fiona!
Apay ka di, nana. Mabalin abuludak titimbangan mo na kaong. Aywan anana, mabalin latamat. An-anon nyo ay titimbangan. Ikilumi dagiti iskrap nga itulod mi iti ayan ni Violeta na kaong. Nay, adamat timbangan na ijay, nana. Adda ngam kasla sasauran na kami maut. Anya? Manula ang tibayad ti intulod ni tatam ahulyo idi na minsan. Panagkunami kat saur ti timbangan na. Ay sos, day tala ang agpaiso, nana. Isunsamot je pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo nga imay gimatang dito istor ko idi kalman. No kasta, saan lang gayam ada kami ti luklukon na. No adda ko masabali a junk shop dita, di may mayat manan. Aywan, adda dita krits ti timbangan, nana. Alaan nyo latta ditan. Agyaman unay nakaw, isublik tumula ang inton madamdama. No choice mo ngamin. Nilaangan Violeta ti amumi nga adda jang shop na dito'y lugar tayaw. Duada kumakan ni Abel, ang insardeng beton ni Abel ta agabrod ka no. Ay kat ipadas yu latta ti agkita iti sabali a pangilakwan nyo, anana. Nang runa, numapanagnakan nyo aluklukwan da kayo umatan ni Violeta. Oh, 12 kilos, nana. Ay nawaw, apay at 12 kilos laang. Di yung makita aya. Kitain nyo ngamin titimbangan Oh. Saan mo't akas ti kilo na idiin kilo may? Nangikiluan nyo aya. Ititimbangan ni Fiona akalugaran tayaw. Amangan no na perdi titimbangan na tata. Luklukon na kamin samot Imposible na perdi titimbangan ni Fiona. Ngamin, dahil dya timbangan mo't lang ti usaran na para kadagiti lako na. Wan nga road. Amangan mo't no day tatimbangan mo ti addadadaal na. Adda kada kayo dayta No awan pa nagtalagyo kanya. Alain nyo lang ang dagiti iskrapyo ta ilako yu iti sabali. No adda pa'y pangilakwan nyo Anya, una tapno awanan ti adupay asauyo. Pagpanunutan nyo pa'y lang amin datao mat iti dakas. Kasano ngayon day talakay? At kita talahangat iti sabali a pangilakwan ta bakit? Adda pa'y nga ta. Ipalas ta? No ipilit tamit ngamin nga ilako kin Violeta. Malugi tamit bakit? Un nga rod sweetik mat gayam day a babae. At least, napanagnakan ta apod no ti atap ta. Un mat kit day. Saan tan mailawlawan mangilako iti scrap kan kuana. Tano iso ti gumatang ay katawan malugi tala ang lakay. Nalabasag na kapitan ni Tenta Violeta itay bakit? Apay ka no, lakay. Dagiti timbangan ng samot ti makagapo. Ha? Adda ka no nag-report ije barangay hall asaor ti timbangan na. Ay sus, day takit din. Dana na imilyangay nga ta. Nailako damot nga ta ti scrap da. Day ti saan ko nga amo, lakay. Saan ko pa'y nakasarita ti agasawa. Sapay la kuma, ta saan da nagpabiktima iti dayja of Violeta. Saan mat siguro? Binulod da mat titimbangan idi na minsan nga aldaw. Kumusta, Nana Emilia? Okay laang mat, Fiona nakaw. Nadamag yu ka di, tinapasamak ka ni Violeta? Nay, apay ni Violeta. Binisita ka no, mat da kapitan ti junk shop na. Ay nawaw, adda nang i-report kan kuana. Adda, Nana. Asino mat? Dagiti kalugaran tayo lakit di alinukluko na, Nana. No kasta, adda na kaiturad anang ipabarangay kan kuana. Adda, Nana. Kitaan nyo kit di taamangan nuda kayo mati pagpupudutan day jay a tao. Aywan gayam, inlako yu ka din ti scrap yu ken kuana? Ila kumikuma. Ngam saan anatuloy tanaamuan mi asaor ti timbangan na. Iso aday jay, inla kumin iti sabalay. O di nakarkaron a pagpupudutan da kayo, Nana. Saan mat ada kami tinangi-report kan kuana? Agannad kayo latta, Nana. Amangan no iraman da kayo kitde. Da kayo magayam ti lumabas, Nana Emilia. Ay kwa, adda masapul mo, Violeta.
May sa kayo mo't siguro kadagiti nang i-report kanya-kanya. Ne, awan amumi dita ah. Agrason kayo pa'y lang amin. Ay nawaw. Ape akas na ti pa nagsasaom, Violeta. Ay di ka man makibiyang si ka Dominic. Lumabas ka lang no lumabas ka. No na ipabarangay kagapo iti kalukwam. Aklo nam tibidot mo Na awan amom iso adi ka agpakalaing dita. Di ka agbirok iti pabasulam. No ti sinushuitik nga aramid mo tinakaibabay nam. Laglagi pam, a desisyon mo ti agaramid iti kalukwan. Iso nga awan nga rudag duma a pabasulam. No di ti bagim matlaang. Ay nawaw. Agbalbaliw ka, anta bakit kamatan? Ammom ti husto kan saan? Kat no di mo kayat ti mapabainan, wano maipabarangay, aramidam ti maiparbang. Ay nawaw! No naireklamo kaga po iti dakas nga aramid mo, aklunam ti biddot mo. Di mo ipabasol iti sabali ti bunga ti linuloko nga aramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Marina bakit? At dangatan nila ni Jebalay da? Ay nawaw, apay nila ni Sandar. Una, tanadamag ko nga ilakla ko da kano ti dagada iti asidag abangan ta adaga. Aya, Huwag bakit? Kasarita man git din umano ti panangila ko da. Tano mabalin, di iyutangan ta. dayjay laeng no nanginamot ti panangilako da. Tawaran bakit? Nalakamot dagi dya kasarsarita kit. Sigurado nga ipatawar da. Nang runa no nasaya at ti panakisaritam katakwada. Sa bagay, mayat ngagpayso no gatangan taday ta adaga. Mayat ti lokasyon na. Isomapan ka iti ang dala ni itamot lang. Ibagam nga interesado ta iti daga nga ilaklako da. Nga manusan da nga urayan ti bayad ta. Tagdiskitar ta pay lang. Wan lakay, mapanak nga rod iti ayanda kalpasan ti trabaho ta. Kayat milaunay ti dagang ilaklako yu, marilani. Da kayo ano kayat yo, di katangan nyo. Ngam mauray yu kadi ti bayad mi no bilang laang. Wan matkit ni, basta saan amabayag ang. Wen, urayan mi laang tilon mi. Agbayad kami itaatawon matlaang mare. Okay nga rod, numano ti imbagak a presyo itay, iso dayjay ti masuro. Wen, okay laang. Kan adapay request ko no okay laang kada kayo ah. Anya dayjay. Mabalin ka di amulaan mi matlaangan ti daga kabayatan ti panagdiskitar me. Ay nawaw, bayadan nyo kumapay ah. Awan pagdanagan nyo, ta sure buyer kami met kanila kay ko. Mulaan mi kuma, tapno saan asayang ti aldaw, mare. O sige, ngam agbayad kayon to ah. Wen, urayan mi laang ama i-release ti lon me, tapno adda inayon mi iti urnong me, mare. Kurang nga minday jay kat. Mabalin mat nga i-advance yun numano ti adda dita. Itad min tulaangan inton ma-release ti kwarta, tapno mamaminsan, mare. Ay nawaw, amangan no saan pa'y an-approvean day taalon nyo, mare. Ay nawaw, kaibagbagak laang ama uray ti release. Kaya't naasawan day ta, naaprobaranan, mare. Anya nga imanugot da ka di amulaan ta ti daga nga ilaklako da. Bakit? Wen lakay. Ay no. Nagsayatan no kasta bakit? Nalakala ang akasarsarita day di alani lakay. Imbagak ama uray laang ti release ti lunta.
Saan pa'y mo ta na-aprobaran ba kay? Api akas ta timbagam kang kuha na ngay. Ay kat syempre diskarte mo tan tapno marugyan tan amulaan ti dagalakay. No ibagak asaan pa'y ana-aprobaran, sigurado asaan nga umanugot dayjay. Sa bagay mo't kid diya. Anya nga tati imulat ba kay? Wen nga rod, jay ko mamaapit adagos. Kompormilat na nga ro din. Basta maapit adagos. Wenan di bali tain pakadak meten ka ni Marilani ti daga. Awan met siguro ti agbalin nga isyo di tano bilang laeng. Kasano ngayon day ta bakit? Saan mo't ana-aprobaran ti lunta? Ay, wen nga rod Saan tan samot tan agatangan ti daga? Awan met pagbayad talakay. Saan ta nga ro din nga agaplay iti sabali alon? Alanganin met laeng lakay. Amangan no saan manen am-aproban. Wan nga ron. Sayang ti banugtan ko. Hay, urayan talaangan kasarita na ta ni Marilani. Ibagata asaan gayam amatuloy tinagsaritaan mi idi. Saan tan agatangan ti dagada lakay? Saan ta pa'y nga ron nga ibaga? Asaan ana-aprobaran ti lunta? Saan pa'y takamulmula talaeng? No maamuan na asaanan ana-aprobaran ti lunta, amangan no papanawon datamatan ditoy. Sa bagay. At napuntong bakit? Sayang tinaimula no papanawon datalakay. Ibagatan tulaangan no makaapit tan. Wen tapno saan mo't asayang ti banugta nagmula. Nakapitan da marina iti mula da. Ngam awan pa'y magbayad da. Nakita yu anagapit da, tatang? Wan. Naaprobaran ka di tilon da gijay no inulburan da ka lang. Mauray laangan ti release kuna namat idinagsarita kami. Tunggal agdamaga ket ibagada nga aguray tayo kano. Saan mo't amabalin nga isuda ti agdesisyon no kaano nga agbayad da? Ay, wan nga rod tatang. Kasano nga taday taaya? Nasaysaya at sabad no kasaritam laangan ida. Saludsudam no interesado da kadipay no saanan. Amangan mo no kung kunadalaang dayjay ket kaya dalaang amakalibray. Madimot ti kasjay Nagsarita kami nga rodan kin ni Marina. Iso asaludsudam ba no interesado da anak ko. Narigat ti kasta. Mano abulan nga agul-ura da tao iti bayad da. Wan tatang, kasaritak tumanan ni Marina. Asap anak ko. As soon as possible. Tamangan no adagayam sa bali a plano da gijay asantay nga mo. No apay mo't ngamin nagtalagak adagos kadakwada Saan ka mababalaw no nagtalag ka? Takalugaran tayo ngamin ida. Nasabat ko ni Tata Puldo di takalsada itay, Sander. Kahit, Naibaga na nga umayto kano nila ni dito'y balay tagsasarita tayo. ay nawaw, sigurado ang maipapan iti dagat ipagsasaritaan tayo. Sigurado daytan lakay. Sikan ti sumangukin kwa na no umay. Apay asyaklaan ngay. Ay nawaw, sikan ata na kayo mo tinagsarita iti. At least, among tinagsaritaan nyo. Among tibagbagam ken kwa na no kwa. Wen ang Ibagam laangan ken kwa na asaan an aprobaran ti lunta. Iso asaan tamot agatangan ti dagada. nungay ibaga nang agbayad ta iti abang taminulaan tamot ti dagada. Eh di mang tayo ti basit lang. At dangot bahit tinatangin lako ta. Kan may isa, awan maaramidan tayo ta saan nga rut an aprobaran ti lunta. Saan nga tangagungad? Sa paimbagak nga urayan talaangan ti release. Ibagam nga imbabawi da tilon, iso asaan ta anarilisan. Ibagam atay jay lang alun tinamnamaan ta pagbayad ta kuma. Kumusta nga itibayad mo, Mare? Ha? Ay, kwa Marilane. Imposible mo't no saan pa'y na-i-release tilon nyo. Mano abulan ng tinapalabas. Nakaapit kayo pa yan. Ay, kwa Mare. Kinapudno na. Awan na i-release a kwarta kada kami. Ay nawaw, timbagam kanyak idi kat mauray laang ti-release. Wan, ngam imbabawi damat ngamin, Mare. Anya? Imbabawi da, iso nga awanan na aramidan may kanila kay ko. Kasano nga rodan dayt na? Saan yun agatangan? Saanan, Mare? No kasta mo ilagayam asaan kay asigurado itilon nyo? Saan kay kumaan nagpa-reserve tapno saan kami mat anang namnama? Ay, kwa, pasensya kan, Mare. Ngam tangay nagmula kayo mat, nakaapit kayo pa yan,
agbayad kay latnan iti abang. 2,000 lang ti maitad mi amaray. Anya, kano naglawat ti minulaan niyo? Wen ang manulang matinapaglakwan may. Awan mo't gayam may sa asauyo. Anyan ti kasta agalad ti tao. Naimbag ko man no impakaamuyo adagos kada kami. Asaan nyo gayam agatangan? Saan? Ta pinagururay na kami pa'y itinabayag. Anya timbaga nila ni Kinggangay. Makaungungot nga rod lakay. Hinted mo ti 2,000? Wen, inala na nga madi ti panagkita na kanyak. Di bagyaman tadalat ta hinted mo kinkwana. Santa basol no saan anaaprobaran ti luntan niya. Sigurado nga gistorya day jay lakay. Ay nawa, bayam tag istorya aging kay kayat na. Kan may isa, nanginalaunay mo ti preso da. Husto lang ti desisyon ta asaan ta agatangan ti dagata. Kumusta nga ilani anak ko? Anyat nagsaritaan niyo kada Marina. Awan tatang, ibabawi da mo gayam. Anya, Naimbag ko man no imbagada na sapsapa. kasano nga rodan da ita? Kasaritak ni Manong George no interesado pa'y laang. Ha, sayang. No saan ko man nagpareserba dagita nga agasawa? Nalako ko madaitan adaga. Ay, huwag nga rod tatang. Perhuisyo ti impaida. Sa bali pa'y nga rod ti panakisarita ni Marina kanyak itay. Isupay lang ti madititono ti boses na. Oo na yun nagita nga agasawa. Saan da magayam at tao akasarsarita? Pudno launay tatang. Lesson learned matkit di kanya. Tainton sumaruno, agbalinak matten awais. Madigayam no agtalak adagos itipada at tao tatang. Imbagam ko mga agbayad da ita abang taminulaan damag. 2,000 lang tinted da tatang. Anya? Awanan na aramidak Narigat mat gayam akasarsarita dagijay atat tao. Manungay ti pangilako yu iti balayo na natere. 600,000 Marina nakaong. Kurso na dami ngamin, nana. Gatangan nyo ano kayat yaw. Wen kumangarod, nana. Tapno saanan amasapol nga agan anos kami iti pagnanaadan mi abalay ita. Ngam cash saan mabalin ahulugan? Mabalin latamet, nana. Nga mauray yu kade no bilang. Ikan na kami iti uray manu abulan da kumpliton mi ti 600,000. Mabalin latamet. Basta saan mabayag unay takasapulan mi ti kwarta. Wen, nana. Kan nugot kayo. Mabalin nga agnaad kami ni Jay. Ne, apay ngay nga agnaad kayo kat saan pa'y mat anabayadan. Agbayad kayo kumapay Saan abali ata sure buyer kami mat, nana. Awan pagdanagan yo. Wen angam narigat mat no agnaad kayo kat saan pa'y anabayadan. Sigurado matlaang agatangan mi, nana. Malah takasaritak pa'y nga umuna dagiti anak ko no anyamot ti may bagada. Anya ngay, imanugot ka din ni Nana Terry, Marina, bakit? Ay, saan pa'y nga rod lakay? Nay, apay ka no ngay. Imbagam ko mga interesado ta iti balay nga ilaklako na Imbagak, ngam di na kayat nga agnaad ta no saan pa'y anabayadan. Bayadan tamot lang mo. Saludsudak pa'y nga umuna dagiti anak ko no anya ti maibagada. Kung kunanamot kanyak itay. Bareng umanugot dagiti anak na. Sapay la kumangarod takas talakay. Sapay mayat day di abalay. Pudno day talakay. Magustuak unay ti disenyo na ka. Anyat ko nayo tatang. Ilaklako ni Tire, ti may sa abalay da. Ay nawaw, apay nga ilako na tatang. Awan mo't ngamin agnanaad, anak ko. Sayang mat ano ilako na. Kun kasapulan da kanu ngamin ti kwarta, iso nga ilako na beton. Day talaang adda bayar da. Dayta, tijak amaw. Kasaritak tuman, tanuawan pa'y, ibagak itigayim ko. Agbirbirok nga minday jay itigatangan na abalay tatang. Ay wana, napintas mo't kat ti balay nga ilaklako ni Nanam Atere. Adda bayar yo, Nana Tere. Adda nakisarita ngam saan pa'y asigurado.
Asino nana? Da Marina ken Sander na ko. Ay nawaw, dagijay nga agasawa manan. Adda ka di parikot. Kaano linulukot ni Arami dagijay nga agasawa nana. Anyat kayat mo asawan na kong. Alis to laang nga agpa-reserve dagijay nana. Ngam no pa nagbabaya doon kat ay na awanan. Kat no kayat dapay nga rudon ti agnaid iti day di abalay, kat saan pa'y mat anabayadan. Ay nanana, di yu ipalubos. Agkita kailangan iti sabali a buyer. Nalaing-laang nga agsao dagijay nga agasawa. Ngam di damit laang kabailan at takderan ti bagbagada. Anya, Dayta ti pudno nana. Awan pa'y may sa asao dagijay nga agasawa. May sa akon kadagiti na biktimada. No kayat yu, ila ko yu laangan iti gayem ko. Sure buyer dayjay nana. Ala, ibagam nga rod iti gayem mo takon-taken nak. Wala na, ibagak to ken ko na. Narigat ti maadaan iti buyer nga ulbod. Ibagadan tumot kada kayo nga urayan da alone. Uray saan mat gayam ana-aproban. Anya ngay nana, kumusta? Okay lang ka di iti anak yaw? Pasensya kayo ngam saan ang mabalinti kayat yu ang mapasamak, Marina. Ay nawaw, apay ngay mat nana. No kayat yu ti agnaid iti dayjay abalay, masapul abayadan yu pay. To follow nga rod nana. Diyak kayat dito follow abayad. Amangan no inton madamdama kat aramidan yu mat kanyak ti kas iti inaramid yu kinilane. Ha, no kasta, nagistorya day di alani kada kayo nana? Wan, kat diyak kayat ama biktima akmat. Iso apasensya kayon, cash basis laeng. Saan ama balinti to follow abayad. Saan matan ngay manugot ni Nana Terry lakay? Nay, apay ka ngay. Wuna, ta sinugsugan day di alani. Ay nawaw, kasano sinugsugan nila ni bakit? Imbaga nila ni Timay papan iti dagada agatangan ta kumaide lakay. Anya? Ay, makapaasar nga rod. Saan tangaam mo? Amangan kit din ninay-nayunan na pay kit diti istoryana. Naglokon da dya babae? Kasaritak tuman. Amwag, nuan niya pa'y tiinpulpulong na ka ni Nana Terry. Apay akas jay mutan ti pan nakisarita ni Nana Terry kanya. Ay wan, kasaritam tapno saan nga agruam bakit? Ay wala, isukit din ti mang dadaal iti plano ta. Saan amabalain lakay? Mapanak tumot iti ayan da na Tere. Barang agbaliw pa iti kapanunutan na. Kat ila ko nalatta ti balay kadata. Wen lakay. Saan ta mapukawan iti namnama, aging gaasaan pa'y analako dayjay abalay. Naimbaglaangan ta nasabat ka, kontrabida a babae. Naa, ulitin man timbagam Marina. Kontrabida ka kunak. Apay adadadaulan da kami ka ni Nana Tere, Saan mo ta? Ay nawaw, ni Nana Tere mismo tinangibaga kanya. Nagistorya ka, isong amo na tinapasamak ide. Nagistorya aklaang mat. Dakas ka di aya. Amo ka, di mo kayat agatangan may day abalay. Ay na Marina, madiman ti kasta agalad yung agasawa. Diyo sayangan ti oras kan banog ti padayo at tao. Makonsensya kayo muta. Di kay agbalin a perwisyo iti padayo at tao. Ay nawaw. Nalaing kay laang ngamin nga agsao. Uray diyo kabailan atakderan ket nagturod kayo nga agkari. Ay agtal na ka man sila. Ulbud kayo pa'y kanlakay mo. Tinaibagayo kanyak ide ket adda urayan nyo ang mairilis alon nyo. Tagayam, saan an aproban? Naimbangal daw yun, Nana Tere. Kastabat kan kasander. Anyat masapol mo. Imayak ta makisarita ak, Nana. No ti balay ti gagaram. Addan nakasarita mi abayer para iti dayjay abalay. Ay nawaw, di mo't imbagami kada kayong interesado kami. Wen, ngam na dismaya ak itinangag ko. Apay ngamin apat-patsin nyo ti sausawang da jala ni Nana. Narigat ti agtalak, Sander. Anya? Saan lang gayam anilani tinangaramida nyo iti kasjay? Aduda pay. Talaga nga ugali yun ti agulbud iti padayo at tao.
Madi ti ugali akasta. Nuan niya ti saritaan, iso kumati matungpal. Talaga ka di nga awanan agbaliw, nana. Awanen, narigat ti agtalek iti tao nga awan maysa asauna. Awanan bakit? Ilako da kanumod day di abalay iti sabali. Ay nawaw, asino ti bayar da? Day tatisan ko asinaludsod. Basol nila ni nuapay akastoy tinapasamak. Narigat tagtalag iti tao nga awan may sa asauna. Kunakit din ni nanatiri kanyak. Talaga mabusurak iti day di ala nila kay. Ay mawan maramidan ta bakit? Uray kayat tagataang day di abalay. Saan mo't akayat ni nanatiri? Dakkel ti epekto tinaraaramid ta. Bakit? Ay, awanan ti arapaap ko amaaddan iti napintas abalay lakay. Nagdamot lang basol ta bakit? Ay nawaw, apay abasol ta kat nilani mat tinalaing an nagistorya. Pudno mo timbaga ni Lani. Saan ta tao akasarsarita? Nagbalinta pa'y ngamin nga ulbod. Iso asaan ta mababalaw dagiti tattao no adda maibagada. Ay, una yon ti kastoy amapaspasamak sander. Ti kasayatan laeng nga aramidan ta ita. Kat ipanagnak ta nagbalbaliw ta. Bakit? Saan tan nga agulbod? Iti kasta, agtalek manen ti sabali a tao kadata. Ay nawaw! Sakbay nga agsao ka, siguradwam akabaalam atakderan ti ibagbagam. Di ka agisawang iti inuulbod, tapno saan ama perwisyo ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kumusta ni nanang? Damag ko nagpa-check up da idi kalman. Ay nawaw, apay asyak ti pagsaludsudam, kat sa anak mat anapan ijay. Saan mat laeng asyak ti kadwa na nagpa-check up. Sarong karam nga minti inam alar ni bakit? Adda nga rod ni Mayla ijay, kabailan na daytan. Unay ka? Itaas si bibiyag pa'y ni nanang mo. Iparik na yo kumamot ipamatagyo ken kuana ah. Alawanen, tapno awanen ti adu asaom, mapanak iti ayanda itamot laeng. Itugot mo ni JR. Tapno makita na mo na apong na. Saanen, agbati laengen. Adda ka mat akadwa na dito'y balay. Sa anak mat lang agbayag ijay. Oh, anya timbaga ti doktor nga eh. Naskan nga ag-maintenance ni nanang, manang. Anya? Ay, dayta nga rod ti parikot ita. Sapay nangina ti agas na. Apay aparikot, kat adamot pensyon ni nanang. Adda, ngam saan nga umdas day jay apagpaagas ni nanang, manang. Ay nawaw, kasano nga rodan day tangay? Amangan ko nak no adda kwartam dita. Nayunam ko mati pensyon ni nanang tapno adda maigatang iti agas na. Pangala ako mamot ngay iti kwarta. Kasano pa yun ngay dayta? Ano san nyo pa ilaang nga ipamuspusan? Tano siya, talaga nga awan maitulong ko. Saan mat amabalin abaybay anta ni nanang? Kaasimat, manang. Iso nga rod nga ipamuspusan nyo pa ilaang. No kasta? Ag-maintenance mo ni nanang? Ay nawaw, kaibagbagak laang Benny. Di karakaro ang magastusan da. Ay katwa na. Gitaam no ta sobra iti tangdan mo. Mangted ka bakal. Tulungan nyo ni nanang yaw. Tapno agimbag. Sanon, adamot pensyon ni nanang. Makaamumot ni Mayla amang ibiro ka. Ta isumot ti agnumnumar iti sanikwa ni nanang.
Narigat nga tati mga sikaso iti masakit. Bakit? Basta kas jay. At dangarod ni Mayla ang mga sikaso kininanang. Kabailan na daytan, ngamin awan pa'y mo't pamilya na. Dandanin maibos ti agas kaw, Mayla anak kaw. Agsweldo akmat kit din ton Lunes, nanang. Anya nga taano mangila ko talaangan iti dagatayaw. Ay nawaw, apay amang ilako tayo ngay, nanang. Tapno adda pagagas ko. Tapno saan ka maila amarigatan. Kurang maangarod ti pensyon ko. Ngam no ilako tayo, papanan tayo ngayon. Saan mo't maila ko amin, anak ko? Ti daga tayo ijay amyanan laeng ti ilako ta. Angam, nanang. Anak ko, kayat ko pa iti agimbag. Kayat ko pa iti agbiag, iti napaot. Ay nawaw, oray syakmat nanang, kayat ko pa'y makadwa kayo. Lukas ta nga road, tulungan na kanak ko. Ilako ta ti daga tayo ijay amyanan, iti kasta adda pagpaagas ko. Nadakamat di ka nakamay lang nga ilaklako yung kano ti dagayaw ijamyanan manang Flora. Wan ading ko, ilako mi ti daga mi ijay amyanan, taiso ti pagpaagas ko. Adamot pensyon mo manang. Adda, ngam saan mat nga umdas dayjay. No kasta nga raw, kasaritak ti anak ko. Gatangan may tilaklako yung adaga manang. Agpaiso ka ba, guys? Wan manang. Ay naagyam anak unay Saan kamin amarigatan nga agbirok iti bayer. Agpaimbag ka manang. Mangan kayo tinasusustan siya amakan. Tapnosan ang maibos ti dagayaw. Waan, isumater aramidag atin ko. Kaya't kumatan ti agimbag tapno awan pagparikutan ni Mayla. Sipod nagsakita, isun tinaanos ang mga asikaso kanya. Naimbaglaangan tanasabat ka dito'y dalan, Mayla. Apay ka di manang laar ni, ada masapul mo? Pudno ka di tinadamag ko. Anya anadamag mo, manang. Pudno ka di nga ila ko yu tidaga ni nanang ijay amyanan. Wan, Ay nawaw, apay nga ila ko yu day di adagangay. adda ka di parikot, manang. Sayang day jay no ila ko yu. Kasapulan mi nga rod ti kwarta, nanginang amin ti agas ni nanang. Ay namanang, si bibiyag pa'y ni nanang. Isu anoan niya ti desisyon na para iti dagana, awan karbengan ta amang kontra iti dayta. Ti ibagam ket di, ammom amairanod ka. Iso akayat mo mat nga ila ko na day di adaga. Gamrod ka mat amaysa. Pangaasim man manang, saan aday ta adaga ti pangapaam kanyak? Kas nakunak itayan, ni nanang ti akin kukwa iti dayjay adaga. Iso anoan niya ti desisyon na, awan karbengan ta amang kontra. Italaang manan anak ka umay ka dito'y balay laar ni anak ko. Tanapatig ti ibagak kada kayo nanang. Anyat ibagam aya. Nadamag ko nga ilakla ko yu ti dagayo ijay amyanan. Ay anak ko. Adda bayer may. Ti kasinsing umatlaang. Ay nawaw, apay nga ila ko yu day di adagangay. Kasapulan mi nga minti kwarta. Para iti panagpaagas ko anak ko. Anya matan nanang? Nay, apayakas lamadanagan kalaunay anak ko. Ay, kwa nanang. Madanagan kan samot no awan ipatawid ko kada kayo. Ay ni, saan nanang? Di ka naglibak. Amok ti aday ti panunot mo. Kasla siyak pa'y tidakas ita. Ay na anak ko, awan rumbo nga pagdanagam. Ta saan kumatkit di nga ila ko amin. Mangibati aklat tamot iti para kada kayo iti kabsat mo. Talaga asaan nga pampanunot ni nanang? Ay nawaw, apay ni nanang larne. Agasam ngay day jay. Ila ko daki di kanon ti daga ijay amyanan. Kasapulan da siguro ti kwarta. Angam sayang mat day di adaga no ila ko dalaang. No kaya't mo ti gatangam. Awan mat nga rod kwarta.
Amok man ti adda dita panunot mo. Naa, anyat kayat mo asawan si ka, Benny. Madanagan ka no ilako ni nanang amin ti dagana. Mabuteng kang awan tawidem. Ay, saan Di ka naglibak-bak eh. Am-amukan niya. Apay ngamin nga ikam itidakas akay papanantim bagak ngay. Wana, ta imbis a madanagan ka iti sitwasyon ni nanang. Saan? Ta sa bali mo ti pagdandanagam. Itad konti bayad ti daga, manang. Lukas ta, nagpawitan ti anak mo nga OFW, Joey ading ka. Wan, manang. Bilangan tayo manan. Tapno masigurado, akumpleto ti kwarta. At damat pa nagtalagkukan ka ading ko. May met sa gayam no rayon tayo ni Mayla. Ay laangan ka bagay. Ni may lamot laang ti pangipadulinak iti dayta a kwarta. Ay wana, may mayat no ipadulin mo kan Mayla. Tamangan no matakaw pa. Wan nga raw, Anya nga oras nga agawid ti kaanakak, manang. anyat oras ditan. Alas 5 iti malam, manang. Ay paawidan day jay. Alas 5 iti malum ti out na itakat. Mala, agkapi-kapay pangururayan taken kwa na. Binayadan nyo ka din ti daga ni nanang, Uncle Joey. Wan, hindi pa napanalawas. Ay nawaw, nabayadan mo't gaya man. Ngam apay nga awan na dakdakamat da kanyak. Adda ka di parikot, kaanakan. Kasla madanagan kalaunay mo. Kasano? Kat kasla ilimlimod da nanang kan may lati may papan iti day tabanag, Uncle. Tinadakamat ni nanang yung kanyak. Kat para ka no, iti panagpaagas na ti kwarta na paglakwanda. At dalakit di sa bali a plano da kan may la, Sa bali a plano. Ammo yun ti kayat ko asawan, Uncle. Kayat da abukudan ti kwarta na paglakwan da, iso nga agul ulimag da. Hey, pagatapan man ngamin iti drakes ti kabsat kan inam. Pudno matangkal, idi pa'y gayam na panalawas a nakabayad kayo. Ngam di da empakpakaam mo kanyak. Ha, managim bubukod dagya adwa. Anya, Apay ngay akas tamot tenter aramidan nyo, nanang. Nay, anyat kayat mo asawan laarnay. Binayadan mo't gaya man ni Uncle Joey ti ginatang daadagayo. Ay wan, impaidulin ko kan may laakabsat mo ti kwarta. Da kayo laangan ti makam mo iti mapaspasamak iti daytoy abalay. Adda parikot ay anak ko. Da kayo ti parikot, nanang. Ay di ka madanagan. Ta para iti agas ko ti bayad ti daga tayo ijay amyanan. Amangan no inton madamdama, kat ila ko yumot amin nun adagayo. Awan pagdanaga, manak ko. Ta saan akon amang ilako. Ikararag tay latan nga agimbaga koon. Tapno saan tayo nga agparikot iti kwarta. Una yan, manang. Nagturad ka matan amang ibaga iti kasjay ka ni nanang. Ay nawaw, di ka man makibiyang si Kamayla. Anya launa ti pagdandanagam aya. Awan mangagyo kanyak no husto ter aramidan nyo. Ti kaditawidam manan ti makagapo. Isu akasta ka, manang. Tinaibagan ni Uncle Joey kanya, kat idi pa'y napan alawas a nagbayad. Katuan mat. Apay aya. Amo ka, kayat mo abukudan ti bayad dayya adaga. Ay pangaasim ta sardengan nak, manang. Saan aday ta akwarta ti pangapapaam kanyak kunak manan? Ha? Nalakaken ka ti mangibaga iti kas na. Ngamin, mairan-ranod ka iti kwarta ni nanang. Ay nawaw, no kayat mo, di agsinukat ta. Da kayo ti agnaad dito'y tapno ammom ti sakripisyo para iti inata. Tawid ngamin ti adda di ta utak mo kad. Nasakit tinakam ni manang bukadata may anak ko. Ay, di yulatan ni kaskaso ni manang, nanang. Kasano nugumura ka data. Awan dakas ngar aramidan ta. Apay kumaama konsensya ta. Anya nga tano ikam ni manang mo iti kwarta. Nanang, para iti panagpaagas yu dayjay a kwarta. Saan yu a responsibilidad ti mangtad iti kwarta ka ni manang? Laglagi pa nyo a kwarta yu tinaigatang iti dayjay adaga. Ay, diya ka buno anyat aramida kanak ko. Ay na madanagan laang ni manang no awan tawidan na isu akas jay.
Ti panunutan nyo kit di ita kat ti panagpaagas yo. Di yu istresan ti bagiyo may papanlang iti dayta abanag, nanang. Apay ngamin amasapol ang makibingay kay itibayad ti daga ni nanang si Kalaarney. Ay nawaw, natural. Anak nakmet, Benny. San ka di pa analawag ka? Tiyan niya. Naila ko day di adaga, tapno adda maigatang iti agas ni nanang. Saan atap no adda pagbingayan nyo akwarta? No agul uli makak. Ang mga nudyak mapupuutan. Kat na ila kumat gayam aminin adagan ni nanang. Di rin mo artipod no. Ha? Madanagan ka no ilako ni nanang tidagana. Kat awanin mabati at awidam. Dakas tikas ta agalad ti may isang anak. Ay nawaw. Ita si bibiyag pa'y ni nanang mo. Iso kumati ayan ti atensyon mo. San kat adagiti sanikwana ti bambantayam. Di mo urayan agumura ni nanang. Sakbay nga agnakim ka kunak tumag. Ay namanang. Kontraam mo't ngamin nila Arnia. Gumura mo't kanyak, ading ko. Dagamday jay manang. Noan niya ti desisyon mo. Iso ti masuraw. Di ka agpaabak iti anak mo. Tapno saan nga agruam. Ay, masiksik anak launa yan. Si kati ina. Sana maiparbang ti kastangar aramidin ti anak mo. Amo na lang arodin nga daagas atum tumaram. Kastabay lang ti aramidin na. Day tangaro ti pagladlading itak, ading ko. Hal, ada talaga na kita anak akasta. Napatpatag ti tawidin dangam ti salun at tinaganak da. Ninanang ngay. Adda iti silid na, manang. Apayakas lalikliklikan nakmat. Agi na nakano. Aginanawon no? Di namat lang kayat ti makisarita ken ka, taam muna at ti daga ken kwarta manon ti gagaram. Di na kayat ti ma-stress, manang. Saan mo't aday jay ti gagarak kat? Ay na, bay ampay laang ni nanang, manang. Di mun dagulitan. Nasakit tinakam na dayjay. Tano agsasao ka ngamin, kat dagiti sanikwana tinapatagken ka. Kat no di mun tupay maaramid ti mang kumusta ken kwa na tunggal umay ka dito'y balay. Ay, ko ha? Anya nga ita, likliklikan na kalangarudan ni nanang. Ay, awan ser-serbik asim marungkar iti ayan ni nanang. Ay namo, apay ka di. Una, tadinak mo't kinasarita. Anya? Saan apulos arimuar lakay? Nagpupok iti silad na kabayatan ti kaadak ijay. Amo na siguro ati sanikwana tinapatagken ka Iso nga rod anapanak ijay, takayat ko ako mustaan. Masul mo, no apa alikliklikan na kaninanang, isong aganos ka nga rod. Kasano abumawi ak no kas jay laeng? Sikamot ti makamu nga agadjas Sika nga rod tinagbitaw. Alangal man, aninanang ti agadjas para ken ka. Agbaying ka mat Nanang, nangyagak iti prutas. Ay, agyaman ak, tanapanunot mo anak ko. Italaeng manen akas ta ti inaramid mo laarnay. Kayat ko ti bumawi kada kayo, nanang. Kumustan tirik na yo? Badagrik na kat ininot mo tun nga agim imbaga. Ay kat nasaya at ano kasta nanang. Wen, naanos nga minti kabsat mo ang mga asikaso kanya. Ha? Ni Mayla kunak, naanos ang mga asikaso kanya. Nga uray awan itid ko akwarta ken kuana. Ay, kuana nang. Nasakit ka di pa'y tinakam yung kanya? Imbag aklaeng timakit kita. Dakil tinagdumaan nyo iti kabsat mo anak ko. Ni may langarudan ti paborito nyo? Awan paburak kada kayo adwa. Agpada kayo an apatag kanya. Ngam no ugali ti saritaan. Nasaysaya at nga dayo ni maila kanya. Saan at itawiden na ti sang kaibagana. Ay, sorry nanang. Pasensya kayon kadagiti dakes an naisawsawang ko kada kayo. Sa balilat tamat ti panakilangan ni nanang kanyak lakay. Nagpasensya ka ken kuana no? Wen, ngam kaslaawan laang kan kuana. Urayam no kaano ang mapakawan na ka? Ipagarup siguro ni nanang asa anak mat amasaksaktan iti kastingar aramiden na. Ay nawa, di ka pala nag-artista ba kahit? Na,
Tanalaing gamit nga drama. Sikatiin mo na nagaramid iti saan amay parbang. Nagado ti saong kadakwada ide. Ita, sikamot ti feeling biktima. Isu nga rod ngagkidkid dawak iti pamakawan. Ura sinumot Numarik na da anapat patagtitawid ngum isuda. Masakitan da talaga. Nagbalbaliwak matan lakay. Nupod no day ta pa nagbalbaliw, bakit? Ipakitam, kan ipariknam nga rod kan nanang. Ipanaknak mo apod no ti panagbalbaliw nga ibagbagam. Saan laang manan nga agpatingga iti sao? Ay nawaw! Kabayatan as ibibiyag pa'y dagiti dadakkel tayo, iparik na tayo ti panangipatag tayo kadakwada. Saan kuma at itawid ti adda iti panunot tayo? Kumustaan kan ikan tayo matida iti oras. Iti kasta kat maragsakan damat kada tayo nga anak da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Tatang, asino ti akin kukwa iti darat ken landok a na-i-deliver itay? Di ka ba tayo Adumot ti kaaruba tayo, tatang. Asino kadakwada? Nawaw, masapul amamwam Awan mo't siguro ti dakes na no kayat ko amaamuan, tatang. Da Janet ken Homer takin kukwa kadagita. No kasta. Ituloy dati balay da saan pa'y analpas. Mano atawan met asan ana ituloy day ta abalay. Kasta gayam ti plano da. Kitaam no adda na laaw, di ka man agreklamo. Di bali, kat saan mo't nga inaldaw nga agpaaramid da iti balay. Depende lot na Ay, saan ang mabalin adipindi ti isungbat mo? Aramidem ti maiparbang Veronica anak ko. Laglagi pam, nga idisika ti nagpatakder iti balay. Awan nang ngagmo areklamo da. Day tala ang tigatangam, Veronica. Wan, nanalinda. Ay, agkape akman kit di tani. Nalaaw ti kaaruba. Dakkel met nga mintabalay nga ipatpatakder da. Ay wan, itala ang manen ana ituloy. Nangalaan da nga iti kwarta. Ay nawaw, sweldo da nga agasawa Mano ayat ti susweldon da iti makabulan. Agraman sweldo da, kayat mo pa'y amaamuan. Una, takas makita ket dakkel. Ado ti ginatang da materyales. Kayat asawon day ta. Ado ti kwartada. Ay kat deserve damot kit di Bareng malpas adagos day ta abalay Mano abulan pa'y siguro. Makatitilang mga minana. Ay gagangain na agiin nanos tayo. Di ba ali kat saan mo't atinawon nga agpatpatakder da iti balay da. Ay nawaw, asino manen ti akin kukwa iti lugan anay parada iti kalsada nga asidag tayong tatang. Dagiti ka aruba siguro. Italang ang nakitak day talugan. Asino tinangibaga kadakwada ang mabalinda ti agparada ditoy? Tinapatag kat saan ana isali iti dalan tayo. Ang batog tayo mo tinagparadaan da. Kaririing mula ang manan. Kaslag birbiro ka iti apa. Bayam at agparada da. Awan mo lugan mo nga iparadam dita. Makapasurun kit di adagita akaaruba. Maawatam kumamutan
Saan mo't akanayon kat agparada da iti sangwanan tayo? Italaang mo't marin nga da nakaparada. Di da pa'y nagpakada mo. Ay naw, kasano nga agpakada da kat kaririing talaang? Amok no asino ti akin kuko iti day taalugan. Ta ikatenda dita. Jak kaya ti kastang aramiden da. Naimbag abigat yun, Nana Linda. Kastamot kan ka, Veronica. Asino ti akin kuko iti day alugan, Nana? Ni Henry akasinsin ni Albert akalugaran tayo nakaong. Apay kaday? Ay, nawaw. Asino tinangtag iti permiso nga agparada da iti sangwanan ti balay mi? Ay italaeng nakaong. Nagpasyar da nga di taayang ti kabsat da. Awan babayin da nga agparparada ijay? Ay na, agiin nanos tayo latan anak kaong. Italaeng makiday. Ay saan ang mabaling ti kasta kanyak, Nana? Anya, Sige, mapanak iti ayan da Albert, ta ipaikat ko day alugan. ay na, di ka makaaw-awat mo, Veronica. Awan bibiyang ko iti day talugan. Apay ngamin nga intugot da, no ammo da nga awan mo't pagparadaan da. Anya! Nangag mo day jay, Homer. Wan ba kayo? Agpipinok ka mo't dagiti ka aruba. Boses mat da Veronica kani Manong Albert day jay. Apay nga tamanan. Lugan tinangag ko ang makagapo. Ngumjak amo no apay tilugan. Uray siyak, nangag kumat ti boses da, ngamjak maawatan ti ibagbagada. At daman siguro isyo day ta Veronican. Nakais-istrikto mat ngamin day ta akaruba. Inapa na ni Manong Rudy idinapalabas alawas gapo iti muhon. Ita, ni Manong Albert mat ti apaan na. Hay, makapadanag nga rod. Ang mga nuinton madamdama kat datao matan ti apaan na. Sapay nagin na si daglang ti balay tayo. Agpakarumot ngamin day ta Veronica. Uwan nga rod ah. Tarabi tablaunay. Kumkompormi mo ti pagpungpungtutan na. Munti man kit iti maigatang iti tinapay. Tasya akong ti mapan bakal. Siyakon, tama ka istorya akmatlaang kaninana Linda. Adtuyan ti gatgatangam at tinapay janay nakaong. Agyaman aklaunay, nana. Aywan gayam. Nangagmay ngagpinpinukaw da Albert kani Veronica itay. Ngam di mi maawatan noan niya ti pagapapaan da. Tilugan an naiparada iti igid ti kalsada nga asidag iti balay da Veronica Ha? Makapungtot ni Veronica. Tapay ka no an naiparada da italugan dita. Nalawa mat, nana. Kan saan mat an naisalay tilugan. Wan, jakman amukin ni Veronica. Kaslag bagtay. Na yan tagbagtit, nana. Takumkumpurme mo ti pagpupungtutan na. Nakais-istrikto launay. Aguray ka. Ni Manong Albert, ti kaap-apa na. Kat saan mat alugan ni Manong Albert dayjay. Lugan ti kabsat ni Albert. Isumat lagayam Sensitibo launay mat dadya Veronica. At dalabasit adi na nagustuhan, agreklamo at agos. Imbes nga agkikinnaawatan tayo kuma. Tila ang bagi na ti pampanunutan na anana. Inton iso ti agkasapulan, awan mo't tumulong kenkwana. Kitain nyo lang ang mga nuda kayon ton ti sumaruno nga apaan na. Agrikreklamo idi na minsan kag. Nalaaw ti kaaruba kung kuna nakiday. Ay nawaw, ammo na mat amadamang aramidan dati balay. Saan nga rod ang makaaw-awat dayjay a babae? Kamaudyanan na. Nalpas madlayan ti balay ta, bakit? Anyat planom nga ilakay. Agpa-Thanksgiving tayo kaday. Huwin ko ma, bakit? Kasaritak to nga ron ni Nana Amelia. Gatangan tayo ti baboy na lakay. Sa lodsodong nga umuna, numano ti panangila ko na. Wen, lakay. No kabailan ta bayatan, ipareserve mo. Rugyan ta nga rodan ti mangisagana kadag iti kasapulan para iti Thanksgiving. Tapno nakasagana amin. Apay ngay akas dyan. Tiyan niya manan, Veronica anak ko.
Agtid-tid mo't gayam ti danong di ta arubayan tayo. Nawaw, saan ka amaawatan, anak ko? Di yung makita ti danong nga aggapo iti balay da homer kan dyan tatang. Gagangay na anak ko. Di bali at adanum laang. Normal laang ita matutudaw. Apay ngamin akas jay ti balay da. At dapay ar-arte na akas jay. Ar-arte ayamot dayday. Paglinungan siguro dagiti lumabas Unangam do kastoy ama tutudo. Kat agtid-tid mo't ti danong nga aggapo iti ayanda di ta arubayan tayo. Apay, babas-basa ka kade. Ay nawaw, at dakar bangak nga agdesisyon no ti daga aginatang ko ti saritaan, tatang. Anya, No sumardeng ti todo, mapanak to ijay barangay hall. mabalin mo't akasaritam da homer kan Janet. Ay saan? Agpatulong ak kini kapitan. Agsasango kami laangan ijay barangay hall. Sikaman pa'y timapan iji barangay hall, Homer. Apay, anya taday di barangay hall. At da kanu nang ipabarangay kada talakay. Ay nawaw, asino mo't bakit? Asino kumapay, ti sensitibo akaruba tayo Ni Veronica? Isumat ti imbaga ni Kapitan. Anya man ti iso day ta akaruba na. Ay, jakman mo. Apay amas hapon nga ije barangay hall pay laeng. Numabalin mo't nga idiretso na nga ibaga kadatan no anyat parikot na. Jakman mo. Kaya't na siguro ang mapabainan ta. Awan amok abasol taken kwa na bakit? Mapan kalat talakay. Sikan ti sumango, taamangan no siyak ti mapan ijay, kat anyapay ti maaramid ko iti dayjay a babae. Awan pa'y ni kapitan. Awan pay. Anyat parikot aya. Apay nga impabarangay da kami. Na, di yung makita aya. Tiyan niya. Adda kam mali iti disenyo ti balay ngem patakderyo. Anya. Tunggal agtudo ket agtedted iti arubayan mi ti danong nga aggapo iti ar-arte ti balayyo. Saan nga arte day jay? Paglinungan day jay. Ay, awan bibiyang ko no anyat usar na dayjay. Ti kanyak laeng bagbagen yon. Anya? Bagbagen yon tani. Makaperwisyo kayo mo't iti padayo a tao. Para danum laeng agtedted. Apay adi ka makauawat aya. Agtedted nga rod ti danom iti arubayan may. Saan mo ta grabe? Ay basta! Bagbagen nyo dayjay! Day ta extension ti balay ti iso ken kwa na bakit? Ay nawaw, extension ti balay. Uy, day ta naaramid a paglinungan. Naa, apay kano dayjay. Agtedted kanu ti danum iti arubayan da no kasta nga agtudtudo. Iso ti kayat na, ket mabagbag day ta. Anya? Awagan man kit din ni Manong Unyok. No mabagbag dayta, naalas matan ti itsuraan ti balay tayo lakay. Day ta nga rod ti kayat na mapasamak bakit? No saan tang aramiday? Saan nga agsardeng day jay? Inal daw tumutila ang apaan na ta. Una yan jay putot mo paray. Impabarangay na magayam da homer kan janay. Ugali ng tikas jay, mare. Mabalin mo't akasarita na ti karubayaw. Kaya't dalakit ti tagpabida di barangay hall Maasarang dagiti kalugaran tayo kan kwa na. Ura asino mo't Ura simple abanag namin kat pagpungpung tutan na. Anyan tulaangan ti itsuraan ti balay da homer kan janay. Numabagbag ti linong iti batugyaw. Basit la atad-tad agreklamo mo't taan. Agin i-stricto mo't da dya Veronica mare. Dalpasen, inaramid dan ti kayat mo. Binagbag da ti linong a pagpupudutam, Veronica. Nasaya at mat no kasta ti inaramid na. Di ka makonsensya. Apay ko konsensya Ura di kapitan, at damot tan maibaga na adakas, may papankeng ka. Ayawan bibiyang ko. Tinapatag ket inaramid da ti kayat ko. Anyan ti kasta anak ko. Ay nawaw, saan nga rod amabalin abaybay-an tayo ta amangan no... Ang mga niya. Amangan no intun madamdama ket aguman dati daga tayo. Agkat aramid ka man ako nakon. Amin laangan kat isukan ka. Pagpakada akon anak ko. Imawag ka din ni Manong Makoy kada kayo, tatang. Wen, aguray da kano iti sentro. Agan-anad kayo ijay Uray si kamad dito balay
Ikandadong tiri daw no maturog ka. Manungal daw yu ijay nga eh. Dual daw laang. Okay. Sige, agrubat kayo nga rudan tatang. Kinasarita ko ni tataton nyo itay, kat imanugot amang itulod ka da kayo. Da kayo matenti makaam mo amang bayad iti arkila. Awan parikot dita. At dapay matkid di kwartak ditoy. At damot pulis dita balay da Veronica. Natakawan da kano idi parbangon lakay. No kasta. Isong agpaiso dyan ang ko nagpukaw iti parbangon. Iso siguro Kunak lakit din o dakap-apa na iti cellphone na. Kumusta da ka no ngayon? Ni Veronica laeng ti adda di tabalayda idi napasamak ti kasjay. Saan damatkit di adi nang ran, ngem innala da ti cellphone, alahas, laptop, ken kwartana. Ay nawaw. Nagadon? Uwan nga rod, no kasanumat an napasamak dayta awan met nga ta kadagiti kaaruba tayo tinakangag. Nang nagdalakit iti pukaw na. Ngam tinapanunod damot siguro kat adalaan kaapa na. Uwan no saan, amangan no mabuteng da. Dayta ti santa yung amo. Bakit? Awanin tatang, tinakaw dan ti cellphone, laptop, alahas kan kwarta. Kasano anak ka da? Anyat inaaramid mo aya. Di mo inkandado ti ridaw. Inkandadok matiri daw tatang. Kasano nga ron anak ka da ngay? Tsaka mo Awan ka aruba at imulong ka? Nagpukawak ngam awan matimay. Ay, una yan ti kasta mapaspasamak. Naimbaglaan ta saan da ka din ang randag itagtatakaw anak ko. Wala ngam awan matandag iti gamit. Kwarta kan alahas ko tatang. Ti panunutam latan kat at least. Si bibiyag ka pailaang anak ko. Natakawan mo't gayam da Veronica. Awan nangagyaw dyan ay. Parbangon dayjay nana. Ada nangag nila kay ko ang nagpukaw. Ngum impagarup na kano no adda kaap-apa ni Veronica. No siya, awan mo't nangag ko, tanay mas titurog ko. Awan pa'y nga mintarakan da nga aso. Wad nga raw, nakasaritak ni Eddie akaaruba yung matlaang. Adda kanumo nangag na, ngam saan arimwar, tadi na mat impagarup nga agtatakaw dagi jay. Amangan kit di no mabuteng ti daduma nana. Dayta matlaang ti atap ko. Nang runa kat nakais-istrikto dayjay a Veronica. Pudno launay dayta nana. Kaapan na nga min dagiti kaaruba na. Iso dayta. Saan dakit din at tinulungan. Bareng agna kamatan Kumusta ngay? Nadoktalan na giti pulis no asino tagtatakaw. Ay, awan pa'y nga ro tatang. Ah, kasano nga ro din dayta? Diyan mo tatang. Madanagan taamangan no saanan ang maisubli dagiti natakaw kanya. Awan nakakita ka dagiti agtatakaw aya. Adda ka no nakangagiti pukaw mo iti dayjay aparbangon. Adda ngam awan mat agtestigo tatang. Daytala ang agpaisaw. Mariknakit kasla saan nga interesado at tumulong dagiti kalugaran tayo tatang. Aging ka siguro itaakit na sakit tinakam daking ka. Wana, ngam kasanungay no adadakis anapasama kanya. Nangagdati pukaw ko, ngam awan mat nga rod aksyon nga inaramid da. Kasano kumaatulungan da ka kat ap-apaan mo't ida. Pag nakmam da ita napasamak anak ko. Madi ti sobraan na istrikto. Madi ti makiap-apa iti karuba. Tanudumteng ti kakastoy agundaway. Isuda ti at-ada makatulong ken ka. Ay, nawaw! Agbalin tayo kumaan na singpet kan man nakaawat akaaruba. Laglagi pan tayo kumaakanayon. Nga adu agulo kan riribok ti maliklikan, no nasaya at ti panakilangan tayo kadagiti kaaruba tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.